What's the Bama Netel? It's a Boban when you say, but your time. Busumidu. Okay, Obana Bema, what Tony Dean, but Obatun with Fia now, watch Roy, and the guitar bed into a Yibia, in the far phone so. But on another man, I got you say a deal de Marcolani. Okay, another man, and not Tama winning it here crime 3 years no. Now, winning the Bushia, no sooner more Bushia for. But if you go back also, okay, I mean, the Bushia for by yen terminal at the India. Omunim say bia ma wo ana say na abusafo ni musa mo twempana da bi mo free kro ba akoso ba chan kro na mu nso na motie ba chan no ni wo mase ha na nso me wo sakra onu okay no ba wo busua ni mu say na wo ne Martin Opoku twempana ba chan e na Martin Opoku nso ni mu say wo mo de hia no ene Julian Ntwiwa etwempena but namfo ne nim se e woni ne so bi afa ne yonko ankofie for the past 3 years amotra ye nyina adan o ma me no papa free mu ana mpachan Joanna tete wo but do tete mu nso awu ntina wo de wo ho na wonni nuanom mpacho minuanu de wanyinu no wawu nti akanketwa nti obia no bia busuapani bia ni ho bia ni ho wan fa na nkochia na woni na tena demu a fie miensa na akọ wuto demu a so yi wo anu odo akotena odo akoto gata bia no wo 3 years wo na wo abusua eni ho a woni abusua ono nso ni abusua bacho abusua ade no wanka nje so fa ho nkoche na abusua fo bacho satan no say say implant Enya pressure na dala wade ni ba ma no ni kwoti no saa na da so tie adonu so kwadi ye no so anka wo se wo ye ni ye no so no wonye onum nsa no na se sa wo ma no wagya ya si woni wayi na ni this me na me nsem be ka se aduro yi koma me ye me sister de na anka be boa no wasan kota abegu ntie nam eni nti ma me kohia aboy bi ewo ehwanu muso saabo ani mbehia no wakintam ediya na me sika 120 million me so me bra pani age plot we dam kurom kuma be soro ho wa firim plot no ya media na sam kotena so etimi de ko boss sen e ko ya sport esi dan ba ko kan ho na jamtimu me kotena wa na djuma no me pam nema me pam nti me sa twa de no me nyam ho twabe eti na sam nyam ho kani eti emia bi nso kasare ne yemo sa na mo mali na me ba ye kurom kuma be soro ho na me ka se ka me pe oba bia ware akọ mali ti madam for me nam ye friend Edwe Champon Edwe Champon so when akobare mo fa se na womi Edwe Champon ma no wo fa se na womi se ko wa no ona di na womi e ma me say ya na womi de ha me no na che se sa be na womi ye sujani edunan yeguso ekoye nim e wo bosumi no mu ye de nyame ase Akoma FM 87.9 Kumasi ete enkwemu sese yakoma musima medwafo ye nyina ya tena se Pastor Julius Naba e wa ha na nekua koko ono so e wa ha Evangelist Samuel Mensah enso e wa ha sei sanso e na Ishmael Haywood wo boye chidom ene adontene onetoni nana yure so e wa ha sei pa e na afenso nana yawo na ne yawo edie ko social media live Facebook yakoma 87.9 FM YouTube yakoma 879 FM sanso e na wo ba TikTok eno so edie atwego se de gali shot it Akoma FM 87.9 Kumasi na ni na ene say your Facebook or say your YouTube or say your TikTok or madawroma say ye betumi akwachira e wo se mo share e de mama dofon so e de maye enti monko so na mon share emfa e maye pa na wotwi mu me ni bebo coat bi so no kwasem na e fa me pa ya media pa Pastor Julius tie ni ma me na echire moko twie ma me wate or say my kind of attitude I'm not good at making revenge. Akoma FM 87.9 Kumasi I'm not good at making revenge, but I can ignore your existence like I didn't meet you in my whole life. Wonderful. Very powerful.
I said my boss tie no mean to me and tua obi ade awaye wo soka me to me te said yes me shia oda kura o mi wiase no you don't even exist my brabo mu no say it's the odi ayem na ayem te said me hu oda kura na aba be ha me very powerful Akoma FM 87.9 Kumasi enunti boni ayekoso yi we ye di me boni ni senke betumi asua we ya nka ye pa me sanam life tie say bia me ba be pay wo back no menya good e was revenge no minim revenge ye but pa say me hu a ete say de me hu minim wo kura ete me nsia wo da me hu wo mabra bo mu da minim wo kura me ma me wo mi akobim se manyina duru say no minim wo that's me sanam tie na ma nipa otisa no so no chese untumi enhye no chenchiran se omra sa mepe wasem di Akoma FM 87.9 Kumasi ebi nsida wo hu wa utwama ti sa abanka twam police barrier no ekwadi onim na ono kra no ye nyina kra ye kwa so de ba kokra boni bi esi ye kra me nse wo mo so papa mpo etwama na aya alam so magisu onim ye wan o se he ya so de ba me se da eso no waji su bi sa o enti woni me grazie o de me ma de me nya data I said me woni panama hwe no study no ama I'm not that type enti we am Akoma FM 87.9 Kumasi me you free makoma mu me delete we free makoma mu na me hu a me nim obi em me the panama so we dey me powerful on sense obi abaga say enra Bible studies na ye na so on say na Paul ka say mo a mo ye gidi ne fiefo mo de mo asem okwa abonten a wo nim nyame na ekodi amam ho na no na ye Bible studies ko lande ye na ye music director busa question say obi so betimi aye wade am na ye oya pa because according to Paul just say said esiesie na ansiesie a obi kan ho fa kwa asafo na nim so wa ntase bun so obosumsum ni Akoma FM 87.9 Kumasi ebia ni pan te 7 fans na nakua eye adwuma wo DVL na nakua oba register na send car na send bibi ebia 100 Ghana cedis na nakua say oh we ya sorry ba kura nti we ma menyo 500 me hwe sa de 500 die na me fa chire busa na ye say me fa chire busa no ad 100 cedis kwa na chese nkenye wo kura anka metua na ye say wo se ya sore ba no kume wo bumia faso no ka say ya ati ebobo hu na me so pani ka say enunti na tu yesu ka say so bi obone sa akwan no so a obetumi akọ na nchen ene na akwa anasa wantiwa fubi kan ho wantiwa fa kwa asafo nanim se wantia bunu so obosumsum ni ena na ntebe sidi wo kan so se ntina me so panika be si se yinipa na dwen kra fru tim na bo hom pa se yawo na ewo mu no because ye nipa yi ye hu se nipa ba ye mbone ba ewade mo yen na ye because they all can ya sa sorry ba pa kan ye bontinzu nipa no aka se na sorry ba pa ukura so obuo mi na 5 million instead of 100 Ghana enti eye de nipa no hu wa sorry a emotionally we proud because sa trust na no the mistrust no any emotional na nsani o menyanti hu nipa no na no ka say just say erade boy because enya mresa any o be kan sa aka kese but enya easy sa na bi ni de o kan nipa no waya wade instead of revenge no o be take revenge no the best way is say o be yi na dwene kura free with trim at least do onya otamfo de ana ono nya ko hye na o chewa morning uko ba say ase o kan wa brabo o say o ye onkrofo bo wa otum say adi be mbosum kana on tenka you want to call and find out but say ni pa na nka sa fa no say ni pa no de u fa na say win hia na that say de yeke enti se min hia na da mere ko frɛ no ko man ma ache but ye bo bra ko yimi ni hia o party bi ase ye bi ase morning no obia so that the order ya no ho ya nko so ntete wo nti a very powerful quote but I think say obi bia the sabe born bra and no ye chair revenge because some of the revenge you know they are sudie sabe to so
some of the revenge na dia nti beboa yi nyina good Akoma FM 87.9 Kumasi. saa no wobɛhu ama wakoma no akɔ yɛm ɛsene sɛ wobɛtumi ebi wɔ otumi di ya wa ama wɔhyia nipa no a asɛ ɔmfa adeɛ mmɔ ne tirim ana wɔ nipa wɔ kora wawu anka mepɛ saa no na woyɛ bɔne atra so nti wo pa ɛne ɛsere wo nyankopɔn na ɛne pɛ wo baabi tima na yi ne firi w'ani so ɛne wakoma nsa wo de kyɛ no so na ɛbɛyɛ yia na de akyɛ no ɛno de ɛsɛ wo Akoma FM 87.9 Kumasi. Ahaya Akoma 87.9 FM ti Akoma mu nsɛm dwumadie no ano asugu so a wotie ne sɛ what Pastor Julius nka what na Nakuya enka evangelist nso what nka na enra na obi de message bi by obi ohwe ye pa wo so wan hwe da krokra wontumi entina na wo ka sɛ wone obana na yore aware for 30 good years ni na be 4 years mu pa ni die obano ede eyi ya ka sɛ super glue atare ne na kosue kuma no how Akoma FM 87.9 Kumasi. Say will be say like say 1 year then 4 years akwam kyene you too much ede emano 4 good one na da oswade anu wadware ahye na itin wa beda ho wo ba ho so a wo se da be wo ma ne na Pastor Julius ozene ha ne say again ne ha ne say one fat details ama but say 4 years but wrong for when fear na dey na osi me fear na me na dey osi me fear oje was marriage without consummation marriage aware on I think says I stand to be corrected but I think the Muslims say this 6 months now ne oyere na ya Akoma FM 87.9 Kumasi. I want to confirm be ma wontimi ma be blame no na wontimi ma friend o be bia say ma me nim de be ma oba ne be sabi na there is a reason but ma de bia me kase no matter what it is sex there eno aye akwa bi na guy was say me aduane no me aduane ye aduane ne ma enti say mfie na e bia na bra no onya bi di ba bi dia but mfie na na okunu na ya wrong ade bone na muntimi nka ade no de ye wa muntimi nka ne mpa de utimi da so oba ko homa de ye aduane di o mo ska oje o so atade sho na sebi ye ho de o ma ne ma o ha ona sen say oni case bia ma oba nike and it is very wrong because they be ameka say be men etua adwama mu sesie ya ukuru ya na besa beka se mekuru opema se do beka se memfa ho opa ko be bia pa bia but man I'm telling you se obe ma be ma be dane dwamanfo sesie wo na be bra chen be ma no enti se me dem na ebo mekunu trimoden de ache tete na na yesa se pa de o benya bio obenya bia di o Akoma FM 87.9 Kumasi. Me say social media na akwa bi again say no da no kunu say den o e no ka chen say o say woni me ndawo say o say o ntata atade nhyɛ me o ma me mfili ntine magyaw say woni say o ka na be iye me pa cho o ma si akonya na nim say ya gate na no o ka do be kenyina ewi egu no so it's me soft ayi mai na okay ni gu no so afi opi ya fan ba so kokko na so kwaku na re o mpa me cho no say me mpa o cho say so kokko wo de o kwa ko o to ba boda me nko ba bia me na me nko na me nyendu kra o ba sa ko fa ba ko na ba beda o me no mpa so no so kokko oh ma ba ma de me se ba mo nya 70 years kwa no kuta ni so pa ba obenya bi di abeda ba wo pa mo nya 70 years sese ha so obenya be ma emu be twutwu emu be nya e be fimfim wo nya bi ni ma na ka chawo 70 years ba ma be no se ba ma be no oba onya 70 years ba ma be na wo ko switch ze ba bra ba to adaro mama de ye nti o meboa me oba woni bia o se 70 years 70 years 70 years no awale ana say omra medinko awale ana
Akoma FM 87.9 Kumasi. But I want you to yo muda montra tra wana monya wale obenya na do say na ba dem can say na dem can say ye can say nyesi ye yisi kan free one ka 70 years ma na 80 years ma be benya be ma amana be ya ma oh benya bi na le kwa me say obenya bi be manya 70 years obenya bi Akoma na tra wa 7.9 adero hiamo mususu nya ti say dia say mo mfa ho na ehiamo what ehiamo ankasa edi me obenya bi edi nana oba bi ampe wo na ompe na mkacha wo na ompe be ma de be mo ma edi omo nyana de say he ma me nkancha me say me 4 years me jinse ni kunu na fanachi ni kunu be di wo baby because 4 years dear ultimate oba so pada bada na 19 na mu ahuni egu so oba wa se nyame ma na me na no oto no otwen obeko Akoma FM 87.9 Kumasi. Safo no de ntuma chechiro wa se funu de ko hye mo chiro o chimni sa ba ye no ho abeda mpa so o akote so so no musi ana hiri no ono ko o jani mo hiri ono ko no o pia na tuwa o san dress moto ma David wonye wa yiri no nwente ntuma ebi be ye yiwe o da bi we na said the brother message ni tia abia oba na sada person o ya ade be ne ya na me na me mbesa mtse se ye mfa se o ye de yi na hia eno wo de da ena so ya de amana ye ne yan so a eno so wo kon baba so be no ba ni say eyi o say wo ya na yo ayo ne dan so wa wure puni and they say the best way is say brand of kwa bocha kwa ba so ya osofo so ye kristoni so ye wine ma say the only kunu tena say suban na 4 years one hwe obefu achi me nim be mo be enfie 9 3 months obeko nti se opa ukunu dia me dia ya na makansa because bia na umpe no aye me boni nti no metwe na so me de sex betwe na so me fama no ye de boy trimodi awarie mu sa ma de boy trimodi wo awarie nemum enye 3 years and na 4 years asa unse to da bia na nipa na ya ade bi na eye wo ya eye wo hi eye wo bufu na wo pese Akoma FM 87.9 Kumasi. o pese solve problem no pese solve o pese wo de no o ba de ne da ya chese wo yi bibia na say no ye de solve problem ampanya say oba de acha say problem oh ma I don't even solve problem I don't even solve problem na yaka se ye fa solve problem me so do uni mo dada uni ma I will give it to you all right it will never solve that problem no uni no uni difference 87.9 Kumasi. se menyare na say ye problem no ko ade abema forget it ma uni say still good Marty solve problem ni ye one for sex ni me solve Marty eno wo ho Marty eno wo ho eno ye when the man has offended you. That's what I'm saying. That is when the man has offended you, but say you won wa offend ukunu na say in any way ukunu buofu a it is one of the ways ubetumi ama ukunu I am very happy because obi anim say be ma bia won na ye eba empem. It depends on the problem. I'm telling you, it depends on the problem. It depends on the problem kuna asi no ebia no hia I'm sorry more than say on ne beda ebia no hia say obejia tum say ade na me ma nye ni ansa no ne beda. Apart from that you problem you why a normal problem bia and the be man no go be inside afafa no na only we are case die asem kwa ye mo so biem so in one way or the other one of the ways about say oba na wa offend no now so say no kwa kwada dia no dia ene no na meka because oba no dia dada ente dia na no beda no beto no but am yes I know there yes no Akoma FM 87.9 Kumasi. dia me come say
yɛtumi de boɔ atirimɔden wɔ awareɛ mu nanso ɛnkyɛ saa ebia na asɛm bi aba ane yɛ ka wo pɛ sɛ wo dɔfo na wo kunu ɛne wo sɔɔve asɛm no ɔno wɔ pɛ sɛ de dia ne sɛ ɔne wo bɛda ɔne wo da wie kora nka wo twɛn sɛ bia wo kunu ɛne wo bɛka ho asɛm no wo bɛte tweepo ɛsɛ wɔhwɛ nkorɔ wɔda agya wo na adeɛ no bɛse kɔ deɛ sɛ deɛ aka yɛ na sister adeɛ no bɛse kɔ deɛ aka yɛ na ɔpa me mpa kyɛw nwi ansa ne ayɛ na sɛ yɛ nyi mɛpa kyɛw deɛ dabi bɛma sɔre sɛ yɛ ɛnyɛ hɔ na wo ba bɛpa akyɛw anya yɛntu hyɛ da na mmom yɛntu nhyɛ da so that time no ɔbaa no gye mu ama wo but wonim sɛ woayɛ wo yere bɔne enti wogye mu ama woɔ no ka wowie yɛ ne fɛ mu ɔdɔ yɛ wu adeɛ sii yɛ no mesrɛ fa kyɛ me ɛnyɛ saa tam yɛ ka no dabi that time wɔma wawie na mawie na mabade na mama etie nyinaa anim ade mama bia wunya yɛ yiwi a hwɛ sɛ wuwi a wokyɛ praku a wakɔ ayi abɔ no matter na gare 87.9 Kumasi oh no different tete oh na Marco Nama oh me just say they okay different ye di ho agro ya da so di odo we are still in the love making mood now where the ahani ye badaka ahani ye ba beka bi fu am wefo problems dey ye what time dey solve and you be 87.9 Kumasi after everything obia ye na bia wa hu say that because me de me yire fa so eno ye me na me kase ma it depend on the grand who said na ram I don't know ama horo do aba me sister siasa I don't know me person say it depends asem it depends on the gravity of the problem. What I say? Akoma FM 87.9. The thickness. She your person is see what near that the brofu kakra bi wo and I know and what is that and a prostitute we and so near keka gu mu ana chesa wo ya wo hwe anya yi no ni nyina wo dictionary ni mu wo nso ya keka ya boy ya fane ni ya kan ketekete ni ya de awuram na chesa ya kasefa baby that time no o yire no wa ka asam na wo ho wa bie mama wa ji ade ne fine wo wie Akoma FM 87.9 Kumasi ka bibi kira wo ba no ka bibi kira ba ma no na Akoma nto ne yam na oba na etwen oba se bi kunada osori ahomache na pain wakodware se di ohia free one sex di wo hia kasa ne ho kasa ne ho di ohia free one sex Debi ye wone ka ene ye wone ye enti that moment na oba na di ama wo no wo wi ade se wo de to no fato ho enye sa enipa no na me hokwa o ye ma no bebre wuwu no moda me se bebre wo de opa ye ntwantum se ma se no mo ho eba Akoma FM 87.9 Kumasi and sa na mo pe no ntia enye sa na ye pe no na mo pe no sa say sa hawo na da ho no a wo yiri ensu wo ho no adan na wo wie ye won ka sa hawo no obi wo ho a wo wie no a eno na me ka say ha ye enti ho no ye tumi de boy body na emum enya 4 years 3 years ewa yes sir obi be so wukunu ni okay obi so mu wie na ni ka ho wie efi asai ba bia ya nya adwuma wa Akoma FM pa enkonkodi akachua was something ya nya ne sa ti di odema no ho no Akoma FM 87.9 Kumasi wukunu oje obeje oba ni beje ni pe ni bibia ye de e wo wukunu ho enti ho no na wo ba no ye de oba na 4 years de oba be si awo so fa so de de wuti fie ho no wo so fa so de de he be ma betumi esi ni so why your problem na say wo hwe na say wuntumi a 4 years de ene
Munya ya wade na obi anko ne ba bi dan say adwaman mo bebem. Chu free no na me kra me da me ya mani bi kra no. Ha dwen 4 years. Ya the ring someone na mama ji ni pa boss was na say na say ye. Adia ba no what time ring say wo ba wi a no ano me ye message. Na say me no. Wo ba je ring na say na wo ba ba. Akoma FM 87.9 Kumasi. No wa doguru wuku na wo yare wi a wo sa dia beto so. Enti say 4 years no oba wuntumi a twon wo free ne wo. Adia wode aye ono hwe na ye wo yet the sense wuntumi ne na for 4 years atwo ho. Kona mungu aware no. Na wo no kuru prat dem. Na 2 weeks wo kuru ma wo ho a maami problem ho. Problem wo wa ha mu ho. Problem wo ni paduanim. Busa wo kunu say daddy bano fa won sake kan 2 weeks. Woni wo kunu te dem. O man o kan hwe. O ka bibia on fa. Ono awanyare, wo so awanyare. Nyare, ono so nyare. Na wo so muti dem 2 weeks. Akoma FM 87.9 Kumasi. Kone ho busa no. Busa no nkomom. E de na daddy ma ye e ha. Ade man timi nye no. E mema bi so ntimi nye. Feria nkiti bi wo aware bi mu a. Emma obi antimi nyi ne nsam mpi enye kunya wo bibia woni ni nkomo because wonya hawo a eye be ma ne dia wonya hawo na eye oba ne dia kire mo kire no daddy Nsem hunu wo te bia mu yie wo be ma mu enkoyi ana wo yare wo pekura betumi do nsa ne na ho a dogoro na wotumu se agina so kondom ehọ na akonya ni mutumi ka ne to ho na wo ye de sese wo ye de wo ye anigi abafie Akoma FM 87.9 Kumasi. At that moment now we be who kuna wo so ni mu a ejina ya hwan dia wo dia oh na match it was 4 years 3 years 4 months Faboti mo den obenya bi adu okay anya now ma monka wo mo say na 2 series ni ebi wo na 2 series ni ebi wo evangelist 2 series ni ebi wo mtu de bebo atwemode a e ka kope 2 series for de ni bi 2 series and so good to and kwasa fried rice na na we ya bo hode so adwuma ne dia oto ya indomie kura wo de jam second adwuma ne dia memoni na wala Akoma FM 87.9 Kumasi. So yi bi no bi di na chi na me bi sa no se na atadwene enua o ma shegu ya oba ya no na atadwene nyina kan me bi sa no se na we mo so ya dian wose obubo odin wose ba ku bi ya fa ni ji ukunu na aka ba ko of free secondary school mo no wama to ni na aka secondary school for to ni na girls no wama to nkra no mo school no atomeji ukunu wama to se ni ye be makwan yeah asem da mo so ni na na aka ba ko pe na me secondary school wose ane wade kwaje wa nkunu Akoma FM 87.9 Kumasi. ya dorade ase se de nyankopon si bo edie na nipa bi di agro no Yame. Oye evangelist, so you people should understand him. Please. What say Pepe? Oye evangelist. Said the Yame si bo die na. Jimmy abu za. Straight away ni account on the. So penyi bi na ni question conference say, "Eh, na mi nim say say o kasa sa." So we papa wa ba no an ye de ko de picture. Mama, the way o Yame si ye die no a. Ebibire ma ye di agro. Ade ma yare 87.9 Kumasi. Sex. Mama. Mi wa buku bi na madam so fu bi wo na banji buku no ne CD ka ho nyina. Wan fa ma me. Wo wu yakura kwa hwe ne niam me hunu buku. Ade kwa se ma do. Aye de de. O ko to aso wo. Kama Sutra. Ma me na oni kunu. Eye sa eye no. O de ko pesa video ni Kama Sutra. O de buku won ai. The woman that time she is about 70, almost 70. And the papa is 75 now. Also, Omukura no week, Omu have sex 3 times a week. And it prolongs life between marriage. Akoma FM 87.9 Kumasi. Oh, say, Abrafu ni channel. Enya rio. Present Sweden. You created sex as a sport. I don't know what round. Utimi winia. 45 years. Sweden meaning say Pepe ebe ya sa sports no. What the other sports? That's why your first competition. So no. Na ebibre mu mi nima de kro panyin ko boso ye panyin bone
kola ko ka o ya kola abone sofo ko ka sofo ya say sofo ya esuobi aba Akoma FM 87.9 Kumasi ye bia bonti ani aye hunya atwom papa na ne yire de bole 24 years me ye sofo papa no nya Ndafremu mu jano 4 years pam ni free fio o si wa ya ka ne amasie nkwan ka nua ba besi ka ma me kura besi ama aduane no ade yin gakas manu aduane ama sama ware wo ma ye wo ade na ku ya ka se ena de ka wa no kura ko hye wo mu ana adani jini ya ware ka wa o woni na hwe mpran ko ba o ka 4 years ko ba ka so ne na e ya mpra twe a ka obi jira bu mpra twe de bia ye kokodi Akoma FM 87.9 Kumasi so wo message quote me fast quote dwa ye ko wo bro what I swear that wo oh yeah na tell be wa wo bia ya no sa de pad na she first no red guy no akwaye hu adwuma to obeba no na e fine oh di ya akotwa so gaza mu dia so sra warefo ye be sra warefo nya but ye ware wi no enye mpratwe asem awarefo ko papa ya ode ba ye one ne yere for 4 years ediem ko na asi na o fama ni ni na men papa so nka mi ni na duane sabe ne papa na nka mi ni na duane Akoma FM 87.9 Kumasi enkomo medi na bontin if you obey silent street me ba ya se makose pe mo ba ma beda come baby papa bi ne yere ko sa mu yaka no mama ya sha busumi mienu busumi miensa ena da ko papa ni dware ena mama ko gina wo shuru ho o hwe papa di o dware wieye o pepa no ho ena mama ko toye ena so papa ko ti nti won so o masa ne wa ya aka o masa ne wa ya aka me so me ne wa ya aka sa o masa ena so ne ma ya aka Akoma mami FM 87.9 ya ade wasi da bi no nya aka ya di na 87.9 Kumasi no kwa ko wa bi ko wa hwa awo ma etu ko no si wo boss na ne ma ya aka o na nya wo o di sa o kan ho na de na wo ye ma ne nya wo ya di na kinkiri papa na ta urukra na ya eja igu ya wow what the heck na eja ya oh my goodness e ma si convince me mama ye de he no say ye ma say e din o dia na say be ma bu fu se dia na onya kinkiri na sorry jese ba ni yi na ni se won fi wa ya mo se sabi o kwatie na nya hwe ma o mo fa nsa nya hwe na dia nya hwe sabi o ma no si babu mu ma no si sumna so eni e fa ni somje ade somje madam fu bu UK wo tie ne yira wa na foforo se na ni abra wa ba na yira ho wo so okumi kundru se lo ntuma kundru no wo bie no to no se Wina ya zambapa. Look at this. Wa beba no ba na diga kutro de Wa kundru ntuma no wa bie to ho backyard fani man fa o wi so wi My goodness. So no abada fi adwo bari ye besra mo edie emefie dwo Akoma FM 87.9 Kumasi ma me ni freedom ba nya nkwala na jetwede eni je ne hyase ye wo ho na bia bonten wo mu kwa me kan sem bibre me say mama hwe wo drive wo hwe cars e twam nyina se trafficking wo be hu se cars a nkomodie koso oba de be man tem no emu 90% ye mpratwe ya 90% ya steady ade aware for pa no wa hwe de wo ton ahwe de a no hwe graphic no na ni da nche ha sa papa ni so ayiri si ayi den no koje keza wu za ni ma koso ka ni mu eja eda ka ni mu no Akoma FM 87.9 Kumasi yaw enti se ni pa say yaw dia ba ni mu no ye na wo ka se e wo sam solve wi ansana e bia but sometimes no mu diwie ya no a bo hu se bibi akọ ya obi akọ wa so ya na so ya wo eso ya na so o say ya obi wo ho a ehia se be ma ne be hu se asama me ka che me yire anasa dia me ye me yire eye ne ya me yire react say bi da ejuma me mpa ne che wo
obi o wa na no odu wa cha opa ho enti o feel say eno no de be o de mawa uwie ya no because o ma fa no say sex na Akoma FM 87.9 Kumasi why wade ye yo ya onim say yo ya all right onim say wa anya ne ye na so be bie na no aka say we dey miss ebia de oba ne hia ne cha opa no onye but o be say that the sex no eno oba eye ne ya no oboa ena me ka say ya warefo wa ware me na adma betena fie enti se me na me buofu na me ho kra anya yi a me ntimi fa mo ati modern obeba baby all right but en solve problem no still had the problem with it yeah. Good because the here yes so be bie wa no ka se bia kafra kafra fa che ni bi nsi bi that's it obi ni sa de eno kra sa kafra ni ba wi a pressure bi e sa ba mu Akoma FM 87.9 Kumasi so what do you know to see na ba no fu see na see ase o se busa ase Shrey wanye ni first one no the man say o second one no what to be who say we dey pay ni nyina ya but come na ya foforo enti se be men e bia no so ono hwe na brabo mu na se wa foforo na yele no a kwan bia na se ono na person bonnet won dey onya so when the bibi wo ho a Akoma FM 87.9 Kumasi na me say bibi abeyi pasente sa de na we muti fi okwa emwa enti so obi ni nua ba ena obi ni nua ba ba tie okay enti me pa cho wo a we de message na Sunday yes say o ma ware 30 years 4 years ni oyire ene wo na ada no ena ye de ama wo no omo etie for mre be 5 minutes bi okay o ene ye de ama wo ne yesesa wo hwe na so wafom wo yire pa ebi aye ne yenti no wo yesa fat panichao ebi a wonya be ma wo nim chewo pa wo ye too rigid be flexible panichao wo so bu nkoto Akoma FM 87.9 Kumasi o de becha e ma timi pa cha o ye tumi yesa de ne pa ba ma na wa problem dia ene na fa na ko abusuafo sese kwa se no do fa so nti 4 years de one sha no akobọ dwaman untumi eno de marriage without consummation is not a marriage enya wade wo betumi abem e bia na wo face sa problem no e be 5 minutes yen fa ma yetie for na fe yen fa ye main case en fa emra 0322498035 0322498036 0322498037 Akoma FM 87.9 Kumasi hello hello yanko within be dia free ma face yango ya ho be ka fa bi se mi charge papa ko na pa se se de e pa chupa mi an ka se bi afumeda na obadia me fa na me no wo me Facebook na me ni je ntu ase mi an ka se mi tafa ho e no se mi na nje de me ka se me pa na so no ni be ta me dia ko bi na me fa na ntade e bo no no se o mo me eni ni na bi on so se ma kan no ka se se a je ni ma bi na bi de ni ni ya fi oba me ho o so se de se me de a mi se boxer de se e dan paso this is so na menyanisi enti akọkọ na o chema so be 6 months am ne nada na jamre ko to mponi ko bi e me fa so mara sana o ma mo fan ama me na sada enti se no ya de me ma de atopa de aya na e de ye se di sana ana e de se ka ta afa na me e ko fon kan me ensra pa we didn't free oh kafra went to me anyina so we didn't baby free 87.9 good afternoon. Yeah, we didn't baby free After Marco. Me pacho lower with TV sets no na tie me wo phone na so I TV na me bre yeah nko hello we didn't baby free me friend time I'm coming to 25 oba pa yen kwa oh Marco nyame sure why nyame ma wa hondi abe hello amen ma me yen kwa
Oh, na me ma wa hondi pa. Me si be ma mu omu ni pacho. Emi die ampa. Me kwa me wo baku wa ha. Omu ni pacho. Kwa omu ya dia no kra, ya uja kra. Omu expectation wu be sa pa omu cho. They don't know how to say I'm sorry. So that one there, so assembly there, yeah, we pa. Be ma omu ni pacho. Omu ka omu pacho. That means they've made themselves so low to you. So me pacho sa dia no dia. Be ma they have to learn how to say I'm sorry to a woman if you really love a woman. Thank you very much. My name is Eton. I'm calling from Committee 25. Okay, Etonam, Onyame Instra Papa Pechia Committee 25 for you now. We didn't baby afraid. We didn't baby afraid. Marcus. Yes. Good afternoon. Afternoon, Mira. This is Rudolph calling from Greater Region. Okay, Rudolph. Marcus, what is going on? It's quite unfortunately, I cannot say the truth, but we men are you don't know how to say I'm sorry, or you feel like you are the head of the family. So some kind of things that you have to see to it, and then know that the women that you marry to her, they are also part of our family. So if there is something like that, you have to solve it amicably. But the woman who is not ready to give herself to the man, I don't think if I were to give the man, even 1 week, me myself, 1 week, I cannot afford it. 1 week, I cannot afford it. For the whole 4 years, no. So the woman should take it her time. Thank you. Okay, you're welcome. We didn't baby. Me pacho mo hwe ma homa yi ma me na kukuku ni doso. We didn't baby afraid free. We didn't baby afraid free. Because me do the rose me kasa for akra. Okay, me pacho yenko. Me pacho ma ko mbe ma no bi wo ha wo mo pacho kra. Mo kunu wa ha se. Se bibi Nia, na kasa be ntem na oto ni di matem sa di matem ako. Na nso ekire no on power shoulder. This nia na na ka friend aka hye so. Esi ni na won jadi di amanaka. Okay, thank you. We didn't baby free. Yeah, ko ga chemu ka fefe asin se ni. Okay, yanko. Ga chemu de be ni ko amba se pa, ne pa cha die. On fa ni eni agro. Eni de mo bi ho bi ni ho. E be bungo to ja pa cha de ye ni. Dem to me kan. Okay, also one de ni kru de obona baso. Chopa be ma no phone pay. Na wapa ne Chelsea ma fom me yere fa che me nti obo na baso ma me fa de otwa to na yen konsamra bi mo din ba bi afrefre. Hello Marcus, good afternoon. Yes. I'm a for the Laurentia. But I'm cramming no. I know to chop I and green pan, come why I didn't boil food ding. Or that pouch on I just am going to blast them. He's popular by Diana. And then now that's how sorry, dear. And crock. Or you got chin, Ebama Machine now. Or that can't get any part of your back home, but that can I get I just need to make the sun answer. Then when your back comes to no crock, and say you are the new somebody a raw mood. May I say, okay, we didn't be afraid free. Akoma FM 87.9. We didn't be afraid free. Yes, I'm like you are a okay, me pacha kasani yanko. The man is you are why you're born a crown into your born, so the power show. And I saw the man abandoned you in your part show. If you say almost shocking your part show, Madame, I said, okay, me that say. Now, Pastor Julius, ma, I say a man a friend, even a man a friend, no. A member nimu chopper, a member nimu chopper. If you are not doing a feel so, obey ya. When you kuno and 4 years, no. And be an abema na yeni bibi yeah. But on to me and panic, until no ban so yes, I did. Ma, also say definitely and ye parakwa.
na say be man nye ne hwe a enye obvious but ni nyina mu ma so why obi di mpo a menima de a wukunu de beye wa ne sent be ka say me ne won na for 4 years wa dwene mu say wo twena so say o ye dan o wrong enti wo mu a frɛ na submissions ni obi a person chesa say why ne bi why ne bibi o ma onye ne bibi o ense say 4 years ense say emfie 9 ena utimi ka say emfie 9 ni na me na me kunu na me ne na di enti a me ne na na say why me bone nti why obone abusuan kan enamfo kan obi antu fo obi anya wo hwe obi anka bibi anche wo ntima no de say why obone o so onye obone o sabi bible kra say oba wo nipadua munya wale anya wo de a saa na be ma so nya ne de anti say wo susu say wa wo nipadua na wa de be ye de opede a ena obi do say be su bu aka cha okunu say me no won na because why am bone de obeye wo ena nkrofo adwenche ne say mema mpacho ma yenti ase say eye saa na nyame bo me o say that bossy no wo mema mu but say wonu because obi wo ya ono atu say wonu ho na actions are all yeah or to ade bro or bro yogurt or nina mama me bo no you see somebody say but I know the nyame nya na be ye I know you should understand. I know once I will name some I am here morning, men who some year in the morning. But it be a head things or back up me patch out. It doesn't mean, sir, we're happy about it. It is also changing this okay, or but I dear. Oh no. When you club aside, but open your party, I'll just make out some batch. No, me. And I say, and you and she's any pan wouldn't cry out within the back. On the flip side, American also, yeah, cassette as a sen como pacho. Why one? We are not saying, say, Bema Ayabon, one pancho, why I did not, and yes, I can. But I see a chance to say that boss sitting whatever a memo. And then the big Jan and then a chassis. Some be a bear man, I'm a bear man. To me be a one memo, sound more pretty. But all the answers make me yard in one home quan there. I'm if you said the actions are all you not just say, Mikunu, I didn't know you call one crown, one no home. So I ferry. So yeah, so now Bema never do that point now. Minimum test I want to say chin one who was our permit and one here. So no one here it means say I didn't know where you are but so could be patch on our pack. I didn't know where men on patch. No, just say on patch out, but the near you not just I know where one who was here, sir. You see, you see, oh, and I said, your mom, you say careful because at the said your ma on country or your class say I love you. So my characters I love you no and so one or my characters I love you so now me woman no and so me can say I love you but men don't. So these are the two things we have to be looking at it because say you pretending kasa and say no na mo dia they can do but they be on can't say you didn't say me don't but the actions the bibia you are pretending or it is a free woman that's what she needs give it to her ma no kasa they won't get one side o. Sometimes you pay a DB. But because Udonipano, you have to sacrifice for her. If men to mean sacrifice, so what do for their wife said, yeah. Sacrifice not in say I'm not in I say I'm sorry. Say sacrifice. Remember be sacrifice. Ego. Ego needs to know and to me my work I'm sorry. But good. But let me just say if you love that woman. You ego if you will sacrifice your ego and say I'm sorry. Man, because and also another side. Obetumi a sacrifice, but let me just say, any member nyina na obetumi aye na sa. So we are advising say onye. I'm sorry no nko ano ti o. Asema like aye nyoma mi no. Bema oba ye ne bone. And ye to bear manifest. So why you hear bonus or you feel say me catch say me pa chewa and Akoma betuma kanesa. But I'm also coming from other side say ebetimi abase me pa chewa na hospital betuma ka but I didn't know what that is another school of thought. That is another school of thought. So that's here. It say on pa chewa keke obetimi apa but you say ade na the impact of ade no enye ade na ye keke. Until mama another example say I love you. As you be quite a but Obisun can't say, my wife, I love you, or Nana, so Odon, Casa Bibiatas Odono. So these are the two things that I can, and to the amount who can hear one side, and the other side is also that, fine, we could have a bonnet. On Nina non can say or pacho, but then the all you be idea dances I didn't know you come and they be naka.
And then baby like so this is what we are talking about. Say this is a chinchina bra. I made what to draw some brem cry. Made just a some patrons and their town. Made what to come and brem cry. You get it. So it is not about you do it for. It is not about now. So let's know, sir. Made your day piano only right, sir. Okay, so on and I'm feeling nine. And no matter what, we need that right. And the bank go on there. Until Obama was a 4 years on now. Oh, doing the money on their child. Only money on their child. And then the young says, I say, you know what the better when I so, but at least. No. So me, and then so for say I say no. So na make us go na no cross out of here. Say how? Na no do I. On fa okra. Papa ni ne yire ni awarefo nyina. Yem fa sense ntue ni paka. Me yire no me nkɔ no ho. Me kunu no me nkɔ no. Yem fa nye sa aware. We obey na de wo ye nyina se ko dum panyifo nimpa wa busuam. E maje de se 4 years dem gidi se busuam betena. Ebekɔ. De busuam be kan ni se se be ma na ye obibi se de kura no wo ba no mbebu fo. Ibebu fo. Ekwa mremu nso kura no a wo starve no. Enu so ogina so jawa. No compensation. Oba pam raw na wo. So why you ready for that there? Ti e be sire nu aba no. Onya bibia ma no nka. Na anwumre wo mu start onko se wiye ko on frɛ papa no mra fi na onko na mi se kwese em so omko asoro bom kwese ada dia ye die ombekɔ abomani ombekɔ asori okay ombekɔ akobɔ mpa ye nso mpa ye 4 years aye waste aha mo hwe ho nso aye waste enko ba bia tie besere na wo aye tie nso mfa mu aba na sede be ya de besie bia no ye kan mani free wa eno ano no ebe ye nhira me da say oba mama mo ha wiai mama bente won kan let your voice for me why you na ope bia no ma no ye ma obi fa gu minimum na nkomo bia no enkoto ten kama why within Pachamende abna baby within YD card so no Lady Ofusua Lady afi ne bae if you akuapem akropon ewiai mama ewia ebokon so ebokosa yenko mene be me bi hyiae ana yawo nkola enum mama won boa me hwe mofra no oja mofra na gumeso ma fra na no August me koyo operation menya wodin mama menya ska kwanto du no nkola enum ne gumeso saa epa cho start bema no ye ho ade motina mfie bema no mene ne hyiae meba ede e course wa wade enumu problem be na ba mo try some be solve ya unsolve ya warija ye ba ye de na ahye bema na bufu a enu nti wo so won hwe nkra na free asase na fa be si awie ye mama ne epa chi mene bema ne hyiae ewo nyafuman mene ne hyiae no 2 years mu ana me wo me first born ti ewu wie na ne papa be fa yen ekọ wasa asenkedwa wase wato asase ntie fa be kuku ti ekọ yen no kwale na yire na amakwan ame yanfa asase na ye kuku nti ene be ma ne pempem ya kodu baabi me wo me ba peni na kompo ebe hye me minimum ketwa ti mo na me wo nyina na ade na eba mewo nyina na ade na eba enti ebedu baabi no be ma ne jame ho awo asanko ho be 6 months kojo diodu maintain nka to ko hye ma chi no ba se owo sehwi baabi ni enti akonya baabi won ti member sin na yenko ono be san fa me fi ho ene eba baabi ni ti baabi ni ne ebe bo bra be 8 years yakoja da se wo oboase ti eye koku mama odo asase ni wie no ojefo no to me so mi ana me yenti asase ran so ampre no je asase no enti oyo pleta yakoshi bidie wo hwa fine enti anum na eto machine na me se onu ensua machine no na onfanye djuma
si entimi shi bidie ne de bia to suaye na ode ye na adwuma enti anche na ne ma me bewuye de ma me wu ne ebe yie no 2016 November nim ya ba na me fifi ache de ma ko fi akohwe me maame me ko na so ko aka me maame e wo dem to no kwa na me ntimi ja maame no ho de me ka che so no san ko back se me ja mofra no ento anko na me hwe maame ne kakra me ne obia pani nti okoye to okoye no mu na afi o san fra me se na ye no be so de mofra no e be fie amisi nti mo na mpa o de mofra no e bae to be ne na mo na san ko piesu hum te ho na ye kwatra se e be ye ala kakra nti na menyem me last born no ana okra se okọ na akọfa ya nyama na odi aba be me ko shemu mama na to se ofi ono oba no ahye oba anyem e wo ho enti okọ no akọtra oba ba ko no ho enti me frefre na adan oje yansa na me okọ no dawura se otu yen ye frɛ na ye nya no ti dawura ne fosu ya no nya no no se ma papa me je medan o yire ta ma so me ma ne wo fia ya no ka ye be 1 week anajo no bai oba me ku kita no machine no fa nyama kakra ana o de bai to oba no che no be ya lala oba be 1 month and do 1 month na me de wo abofra no ana ya lala ti okọ adwuma so okọ panua ti okọ paya obefie okọ obefie afi edi mi kakra no afi de okọ 3 days 1 week na me say na say okọ a o mefie o te lo le fe no na to de bia no seska entina o yesa na me see o enti anu mo na fe de na enkoye top money ma obefre na 20 Ghana ma woke to ahedem den na ekoso enti da kro na me friend na me say dawura say o genesika enti say ya veska na madia yentu na ya tra den mo etwa 1 year o te dawura friend na o nyeska o hunu obeka chen papa no enti na o friend na o fa ana me say etia wa be pam nkrofo ayi o mnyama agufie abonten de mezume trauma papa ne meyi menyama ngu abonten ansana makọ enti ono so ane na obiama ne koko ofu ho eja wom watwa go nti memra ne yembetwe na ya nton ne fentu adaneka na ma me fa me mampenefu 12 years ne 10 years ana me no mo koe je ko du ona ekura bi ase empepadan bi ana branti ko peye wa prapram de apoto va medu ibi e dia sem am se na aha na wote otanya ha na otena ono oda na danfo bi nchen enti maba ne don't me fa me nkoda na danfo no ho no amfa so ankwachi na danfo da bi na me so okay enti adesan ma me hwe se be me ba beda da me hu ase moto abesi wo na fa wo kwan yo to ko kipin oh ano jo ya asum wei me ne mo bia so wa ha na yi amaba no wo ko kipin anti sa na odi te kura ha ana waja yegu krom ana kwamo de yen me ma onko ente me ya te sana me ya shimi sana be ya obozo oh mama me we ka me say o hucha me ne me ba no ne na baby na oba na nya boso me say na me ba no oboso mienu kwa miensa na me jan kom ona okoye mama man ka me ne nguso den mo ntontom met me be hu na me wuja mo sa na de chin da de cha pa na me sole me ya un ba pe na de moto bedu ye me kwa na me se me ko back o ko back ejuma me se be ye no wa be ye ana o ko back ana lalo fe na me de ma se fa bra no wa be so ejuma ana o ka se sika no me huru mu nyu na me tutu ya ana me de ye sika na me de sane enti man kasa ana me fo ka na me bai me ba no frɛ fio fo ba ko ka chen se aduma me o se me be ye no ma be ye enti me ko no onya be du pɛ
obey me nyama gu abonten menko na ma me so nya botre ti ma me ne me ka sa ampa be ma ne bae na ono mo be ma me compre me kira ma asem no so kira ne de na ne ma me se de oye no wa nya de se wo won pra kra wo baby a se da na wo ku jira na ba ne de ene ko se o jan ho e so nim kuro no so enti wa nya de ane e kan ya na me se di na chi ane e ku tutu ejai mama ne so aye ki abako 4 million na ya 4.5 ana mama ne dia de ne so asika no e ka homaye ana o se me ndi kan to ma ye 20 say ya fa fo kan ko na wo discount be sane demra no yo 20 say ya fa ka ana ye de fa ka na e baye sa me de demra dan wa na hia me afa de demra san fra ya mama sika no kura fa nyina mba o na me sa ni no de baye o so de half oh ana me fra na me sa denti now this can have ana ma ozo obesa to petro na wata machine eso ni ska to machine echi na machine se ya o de sisi antu o se twa foforo ti yan sambra ne yemesoa ntema nkasa na fe papai mama adua se me de aduan besiwo na me fun abele papa teme o fe be ma no mfa enti me so na be ma no o de agu ama na me hwe na ekono na anu nyan to ana me sesa me nyama kakra na me fa me ma no ana me ba me ma me ho e wo mountains ntimbedu ya me ko no kra me kra no ana o ma me lole fe 30 cities e fa sesa ne ma ko ya kodista ya kan se ya kodista nto ma 30 se fa nko no be se ne mama wan se ne ye timi ko tu o wie no no bi sa se da ba na me ba me sofa se wo mpe dan pa ana wo ntu adan ne kaya menti me betrem ama mo mpa mo me ana me kasa do ka ne se o de nyame ase se wa mpa mo me na mia ma fa me nyama ana me sa enti na me te wo nyina no na wo ya nia mia ma se sa me nyama me da se me ne wasem na mo ba se ka cha se me ne wa ble machine ekuta no me fifire wo mu etu di ye aduma pa me she wo mu fabre me ana me kasa anti wan fi mama boy ya free biom wo frɛ no mfa na last born akola ne payale mama yi so abosume ese adeto so na me de ne kɔ bosume na me de ne kɔ afa do bi na me frɛ na no obi san se wo nua no ni wo ana sa me nua no na omo se wo ma wo no mo hwɛ o ma na asema na wo ka no wanka sabium mama akoleti mi koda hospital bosome me fra branti o fi me na me nua no aboa me na me yi na ba me hye ba fo fronchen oti salome se se ameka se o wada so ti salome oti salome na me ka se eti edu ba bi no ka se ni muntama no oye se nyina no na me nua ba ko oye adwuma o DVL na me fa sa ko nyama nkoye e mame me pa chao mama hwe be ma no obufu mu mbo ame na me wuze si ankwala no ntimi hwe mama mafo ma wo hu me ana me nyane sane me 2 million timi kukoko amana sin kurase wo na makọ hyegali nti ade cham de konko eyisi so na me de kukoko achi nti o dem first ablante wo de kurase wo de me jidi se gali adwuma gali no mo chibi timi pe 2 million na me dia atotoge na ma sha si o but no nim so ma ho to nim so ma start business bisa enti me pa chao me peska akra me dia fa gali akwa echi na so wadanfo bi a wona ne wo ho o ko ha a wona ya o ko sue na otogali banchi kodwa nti ya ase no o de chigali nti makadia wo beto bi na de abrame na me see you mama wona de gali graba bi na o de bai ana ase me chiwia me first can send na santo foforo na me see you ana me de nyame me de gali ne ko enkran nti me de ko achi me de yi gutu a
imagine sisi so a na me de chinchin saa ebo a 2 weeks na nsae se me nhyɛ da nim kuro no mu na be me ya fra me gale ne nsae na me se da bia nsae o kakra me to kran kola na frenti me de asan wo wa kɔhwɛ mo so nko ho na so 2 weeks won kɔhwɛ mo fra no wanti me discard bi asan wo so mo fendi di fa bi enko school sika no hwɛ no afa me nsa nka o na ga na ɔne ne te no ga no long na ma kɔgye na ɔmo de totɔ banche ne kodwa de banche na se no ana ɔde chigele no ana ɔgye de abra me sɛ na be ya me ne me ma ye benya ase edi ana so wow edi me mo me ya kwa ma wo ne wo mpara no me ya adwuma na mo fa ntia mo long oh aniska no mama pay kacha me pay nti no kwale me ni anu fu no sister so this guy way emma blante we pa sister bakat we jimi te de okoye wu akonto mu nyina no anya wo ya this can you saying 2 million 2 million no me toma 20 na me da sane mo fra no me toma ma ya be ko school at scan mo papa ba o te da bi anu a gale so me commission bi si wo ma wo anu mu di nkofo be to bu ofia anu anu mu di me ku se 2 million no oje odi tialo enti me fi no ana me ba no timechi me fi nkra be dri no be kru timechi enti ma me bia ye ndi tifi ode complain ko ma me ne se ne ma ye ni na mo ma me kan kire me se sika no man fa ma sune se manya ne nsem kapre na ka te ma me se ani sika no so me fa ma ne me fa ma no kira me de ahwa ne ma no 2 weeks Sabrina na no first kakra mafia no first ka mafia chop money 5 nkranum no fa chop money na watchwe ma nkran school hwe ma ketwa na wawo na foforo na hwe ma o se mechi na me de na mawiem se me fa nkoton gali e ma ne mpra no fenta ne lo nti me bedu no kwale be me bu fu ekuta me be fa fu no se na tale poa wo phone me fu me nua na de ma me ko na me nua de ma me touch na me use touch kurada se da ne divider me hu se touch se na te na be me ji touch poa mama me die me ka di be me chia ko do station me ko na me so fa me fu aso phone ko de mo awo matters na se mama me se die me ka hwe suhu ayi run about me said dem le kasa be fie me be hwehwehwehwehwe de ko me hu te ona me je ba me no phone na me frɛ no na se phone na wono ho ja 2 million me de ba me sabe ka phone jama kasa o konso anya nkora ne sika mama de bofu se me de 2 million me de 2 million de bofu to kwa pa na me sane menso meko ati so ni misa dai na kwa so ti o san be fie oba no ma park me nyama kakra a me be ko me si ekodista na ye epra ekodista o ma me ho ne jita ti si disi na mo fanfa ka na me si yo na me ti ya ta me no se me kwa me mebiem nti me ko du wa fe mama bebe ka che me se adanyame ase se nyo no pamo me na mia na me se me ko to adanyame ase na me si yo mate me koyi mama ohu me koyi se na ayeni da na me ko ton aye beto me so ade na me chia ko tra betre me de ba be si fie ba blankasa ma je ne be bi afi edu be bi na afi de wa enwe du anu ma boto cha no menna munwure mu krofa da no na me na munwure mu na me sesanwa o sesanwa snail ma sesan ma beton atamanya bia ma mfra no te ona me nua no sister enkola ne doso se si a woni asetena enti fa enkola no ko wonya bebi tena
na ho to wa ko fa wo fo mo kwen me fa ko ma be ma no sister minti min yesa esa me didi kwa minti min didi no se dia ma ka no se wa ya dia me emo bi anu an de be boa to ma me fa nkwala no miensa man frɛ no ana me de wo mo koye ko no ne ban neti e ko na oba no ho timi chia no ana me se me jo preta no se okobus na se me ba no ana sole no koye no oti koku nti okọ frɛ ne bai adan den nesi na se me de o ma ne brɛ ana ode mo fra ne ba wonti me fra me na wo mbɔ mama ne den nesi na sa na metimi a na maye no ana me jan kwala miensa no na poa me ko nyina kwala esunsu mama eya din so se me ye ne sa na me be fie to be ba na me nua be fa me konkre enti e konkra no me won kra be 2 months ona ofra me ejo ofra me pa no say baby na me say yes wo ho ye me say baby mpa chawo wana abetimi ahwe wo ma no ni hu dwa no wa ma ni mama famienu o nya kura num ni na mama ne 3 e pa chaw de bia mi no ba ne ko mo fra no ho na ba bia mo fra ne ko nsu awu ma te ne ma ne sole a ese ne dia no so sole ketia no wo mu no akola no be ko ate kokonua na akola ne de kokonua no be ko nsu no kwa pinso nsu dudu o me ko ma kwa wie sana ma dwale ko school tim papa me pa chaw be transe me din kwala be me boaw ni ahwa mo fra no me na ne sister me prende me promise trankra ha me yemu sheme mo ma no san fra se keto no mu no o di agro ka kwa na moto abono moto ura na njira ade faisi de sha kwala ne sa kwala so ameka nto obi ne hu be kan ti akwala ne yale da ho ma me yemu tumi nyane ka me sako ma me nkohwe kwala no oti a me ya me ana me do mbe wiase me nim da achi nya kwala ne de be obehu me afa ti o no ka che se me ntie no na me se me kodia ne nsa ne nani oni me ni twi ma me fra no se me hia mo bia me ti ase de amenko na ma me sesa me na me ba mantis me bedu ye na me friends papa na bedu me ma me ho ana ju 10 o'clock no den kura na ba ye no den kura na ba di 1 minute ade anchimpo mama na wo twa kwala no me fu adoa wo hwe mo ti ego wo be ka so to obi hu nkyai no ma kwedi ne nkyai abo so me sen nsia pe first and second time kura no mo ma kwan ye wa mo ma kwan kura no do mba ye no jaba ko na mama hu kola no wo be su na krofo ye me so papa se wa jai wo madia ma be ma no ye kanyo mo papa mama wo me ye me papa wo ye wo mo ye bro mo wo anka wo ni wo mbe ko wo hwem kola no wo hwe mo se no ye funa nya sam ketwa ntale nka mo hu tale me lodu kan kola no hu nyina da akwasai ba kokra wan top no wan to bi nso ama abayo no ba no du ko fodua no top pint 2 no de ka abayo no ho ya mono gu ni nyama mu atale ko bi nka ho nti no sha da do mo ba na jo ade chi 1 million no me sande no adua na brante di bi o ko no be sene mama me wi oka tina je so de nkra ne ba ye no wan first ka kra nya kwan 1 million 87.9 Kumasi be me ko no be sene mama afedi me fre 20 Ghana me fre 20 Ghana ah you know say me mra na be hwa mo fra no na juma nkoye ana juma sam ana ma ya juma no ana ma pilot ana me nya ka mfa ana say de pia be me ka stole ana say kwala no ba ko na waka wen o so mo makwan ya ma o mo makwan ya man fa kole ya ma ana so pe ba ko na waka no so abeka bre ho ana me say wo se kwala ni me trance na me hwo kwala nti me jai bibia finka be trance e be se kwala nyina be tra me nchen mo wa na me se me ko na ma kwa hwe ma me ko man frɛ no
ma me ko no no de ne jire no ko ne papa wasa so de ne ko tia ne papa no ba be yo ba no ade e ja ba bo fra no me na me ka tell e ja bo fra no na bo fra ba nche pa ano so na baby abo fra no so ba nche pa no mama me nanti 12 na me ko do 4 o'clock na ko to pan ya su me bei na de so ba nche o papa wa so tu kwan nti omo nyina tu kwan ano ba ja kwala na ma aborowa no be ntata no be 10 years eno no to ne ma ana o so ba nche pa me ba twa me na me twa me homra sisi ana fe ye meto aso grow fire dendo hey me do we ase na say grow fire die ama wa ye fine papa why fu say na o su grow fire why no me show crying say awon wari ni wi asa no na kwache na busuafo o hia no se ne pa me pese me wawo pese me not na nti ba me ko hunu wa busuafo enti empena num no ko hunu busua so de abaye ho ade won wari wi asa wa ko hunu wa busua we a nice girl we ja no 10 years awon na adai be me bia share so bacha de mfa be me bia bacha de ese hine na ate bacha mete baby am pankro ni wa dan afie na wotimu na busua fie na hwan fie me bacha enya busua fie na han bacha me na me di kan han nti me wo ye no e na obe han afema me kese wo han ye no wo bi bese o se malabanse walabanse ni wi e no no be renew ma wo nti it's more like say ono na han edan no e de ama wo eni obedi wo ntete kese ewu wo rent na wu ana emu yi bacha ewu no say expect so no ansa me han ma wa na me bacha o me renew ma me bacha one the mentna obium enti onko han dan for mama bacha mentna obium na nipa mu wu dwa no wo de ba ha say be men wa ware but omawunya wasumdie odi won tete enti yan kasa nkire no na onyai wo omana ni nkara me na meboa yo sese wo sase won san ko han dan ma na wo han dan ma wo de owo so control if you akuapem akropon ewie mama ewie e bokon so e bokosa yenko me ne be ma bi shiaye ana ya won kola enum mama won bo ma hwa mofra no oja mofra na gumeso ma frena no August me ko yo operation me nya wodi mama me neska kwento do 87.9 Kumasi nkola num no gumeso sa e pa cho start be ma no ye ho ade motina fie me ba e de course wa wade enumu problem be na ba mo try some be solve ya unsolve ya warija ye ba ye de na ahye be ma na bufu a enu nti wo so won hwe nkra na free asase na fa be se awie ye ma me ne ati me ni be ma ni hia ewo nyafuman ti me ni hia no 2 years no ana me wo me first born ti ya wi na ni papa be fa ye e ko wasa asenkedwa waso wato asase tie fambe kuku tie kwa ya no kwale na ire na amakwan ama ya fa asase na ye kuku nti ene be ma ne pempem ya kodu baabi na wo me ba peni na kompo ebe she mi minum ketwa ti ma na ne wo nyina na ade na eba na wo nyina na ade na eba enti ebe du baabi no be ma ni ja me ho awo asan ko ho be 6 months ko jodiodu maintenance to ko she ma chi no ba se owo se hwi bebi ani nti akonya bebi won ti membersin na yanko ona be san fa me fi ho na e ba bebi ani ti bebi ani me be bo bra be 8 years ya ko jara se wo oboase ti eye koku ona odo ara se ni wi enu oje funu to me so ni na me yenti ara se ran so ampre no je asase no enti oyo pleta ya ko shi bidie wo ho fine enti anum na eto machine na me se onyo nsu machine no na on fanye juma se enti me shi bidie ni de bia to suaye no de ye na juma
nti ankyɛn na maame bɛwuiɛ de maame wu ne ɛbɛɛ yie no 2016 November no mu yɛbaeɛ na mefifi akyɛ nti mɛkɔ fie akɔhwɛ me maame mɛkɔ na so mekɔ aka me maame ɛwɔ dan mu nti mekɔ na mentimi gya maame no hɔ meka kyerɛ sɛ ɔno san kɔ back sɛ megya mmɔfra no nti ɔnkɔ na mehwɛ maame no kakra me ne ɔbea panin nti ɔkɔɛ nti ɔkɔɛ no mu na afei ɔsan frɛ me sɛ na ayɛ no ɔpɛ sɛ ɔde mmɔfra no ɛbɛ fie amesio nti mo na mpa ɔde mmɔfra no ɛbaeɛ nti ɔbɛɛ ne na mu na ɛsan kɔ pie so hu nti ɛhɔ na yɛkɔtra sɛ yɛbɛyɛ ala nkakrakra nti na menyam me last born no ana ɔkra sɛ ɔkɔ na ɔkɔfa yɛ nneɛma na ɔde aba bɛma kɔhyɛ mu mama na to sɛ ofie no ɔba no wahyɛ ɔba anyam ɛwɔ hɔ nti ɔkɔɛ no wakɔtra ɔba baako no ho nti me frɛfrɛ na adan ɔgye wansa na wo hwɛ bie Onua TV Rabi 1 TV and I feel say Chrome TV yani Lydia Ofosuya tafe ni baby and edi nkomo efa ne kunu kwadwo duodu ho kwan akwadwo duodu edi no wafa so kwan odi na fa so na afe wase abese sankoda edi agu ne so na kwadwo duodu eti Salome se me kasai oya 30 Ghana nkranum eno kranya na awatwe na nya yi bosumi bienu ewo mu a 30 no ato atwene ne so wase som je nkoda no eho enkomo ena yene no edisabre na mamenko na menimenu abemei ento aso na yewi a afe yaba yabetie die nti a wode ebaye na afe yene duodu edi nkomo aso se no kra bi wom asema baby kan na say eye abababu nse beme na mo hanwie beje osoma na pom te say boko pa na so nyame ato me ho ye Dr. Mo ho te say ne ho ye pa obo adwuma so onko so amo adwuma pasa amaye fa ye ko karen segment maako medase ewo akonya odi ama me na meche watiefo ene wohwefo nyina na mema obi biara akwa aba karen stick ye ne di impa eye Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules ene hindi heba mixture abedwa so ho adanse ene wonders ye nduo ye die na yebekọ ye adura eye Zahara Mixture ene Zahara G capsules say adura we ye aduro ho so a ebu obi biale boost the immune system order for mesrawo menyare ansa na wape Zahara Mixture ene Zahara G capsules aya na empanyimfo wasem bi omuka se bambo atrema eye chen ayare sabokitima ento order for mesrawo so u pedra ebe boost immune system no amoanya hodene se de be ya yale bia ba entimi no wumbedin kra eduro na ne Zahara Mixture ene Zahara G capsules na obi wo so a enam yare te se infection tete no so ye bema na enam yare te se gonorrhea syphilis ama obema hi na wo so a unum so na jonso countantam wo jonso no so obonsa obema mu nyina ehyehewo wo so a wadjonso awie no ubonsa wonama ubonsa insufita efiri obema mu eba woye bema na wo hu saade we wo ho bema mesrew eye enam yare ne wanya mentena ho wodi ya ne se obeba wura heba shop bia pharmacy shop bia uduru ho a wo se ye maw Zahara Mixture ene Zahara G capsules bema bi so wo ho a enam yare ama ensansan abegu ne bema no ho prekesen woye bema na wo hu saade we wo ho a bema mesrew pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules uto ado na obehwie Mixture no cap no miensa na de capsules no mienu aka ho edura numre so a na wahwie Mixture no miensa na de capsules no mienu aka ho nom toatoa so kopem tama enam yare a etetew hawa adwene nyina ebefiri ho oba bi so wo ho a ɛwɔ hɔ a na nsuo egugu ne nkakra na pampan wom sabi ɔbaa bi so wɔ hɔ a white anase odeepo ha na adwene tete no woyɛ ɔbaa na mesrɛw uhu saa deɛ wei wɔ ho a entampa na mesrɛw fa Zahara Mixture ene Zahara G capsules fa ye wadu o de nom toatoa so na obehu se white anase odeepo a ha wadwene nyina ebefiri hɔ ɔbaa bi so wɔ hɔ a infection bi te se gonorrhea syphilis ha na adwene ama ɛwɔ hɔ a ɛgya ne sisiyale asa ama ensansan abegu na himfie hɔ woyɛ ɔbaa na wɔ saa wɔ ha wei mu a mekanfo Zahara Mixture ene Zahara G capsules ena dia ma ɔbaa bi so wɔ hɔ a onya ne mensesa
e so ka ba 5 days and 7 days no da kro pe na ne menses na twa uyo ba na sa situation wewem na wom a mesraw pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules e kira kwan enu ne adura ebetima ma oflow no abaye enu sa ne adura ebetima ma menstrual pains bia uwom bia no ebeyi ni nyina afiri ho ye duro we sa ye duro waso a ebo obi a osa pa etete na adwene odafo se osa hawa adwene osa ama edura no pa anasa numere odi aduane to yam na oyam wo a mesraw pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules e kira kwan ye beko ye adura ye fe no Hindi Herbal Mixture se duro we ye duro waso a ebo obi biale bia oye adwuma wo ja ho odafo se wadwuma wo ye aya na imprem pebre no o spend time wo ja ho anasa ugina awiem aya adwuma wo de me no to nchia pe Hindi Herbal Mixture enu ne aduro na ebesiesie ni padua no a anopa o sole akoye wadwuma me se bre pa wo ntebre esa be mani padua na ye fe se o pe aduro so a esa be boa abra malaria fever ha wa adwena dofo me seraw Hindi Herbal Mixture eni se aduro no obu ho so a typhoid fever pa ha na adwene ho a na mani yam atwetwe no typhoid ama ne ho aye hyehye typhoid ama odwense ebimpa obimpo ato na duro odafo wo sa wo ha we ma aduro na ne Hindi Herbal Mixture enu ne adura ebeboa eni nu adura typhoid mowa bia etetewo typhoid mowa bia ha na adwene udi Hindi Herbal Mixture eye wadura ebeyi ni nyina afiri ho ye duro sa ye duro waso a ebo obi a esichiri yale ha na adwene odafo se diabetes etetewo diabetes ema wuntimi na ema ohontowa odafo mesrawo pe Hindi Herbal Mixture ekira kwan se diabetes ama oda jonso na wo jonso diabetes ama osotia na ete me se diabetes ama obi wo ho a ekuro beto no humpa se bewu no na adane amane ana ama no odafo me kanfo Hindi Herbal Mixture ene di ama obi wo ho so a high blood pressure pa okocheke ne pressure na adane ayamhihie ene di ama no odafo otemenka aduro na ne Hindi Herbal Mixture enu ni aduro a unya odi ya ne se obenom no cap no miensa anopa miensa awia miensa numre mesro num toatoa so because yale na eye won enye ne na estato onum toatoa so sa odi for Hindi Herbal Mixture no for ye waduru num toatoa so na yale wa ha woni nyina ebeyi no afiri ho meko ye adura ye fe no Zahara man capsules sa aduro we ye aduro won mema aduro won waso a ebuo bema bi ye to ne din wa minute bema bi wo ho a odi bania near the time atono so yes sore ko uye bema na wo sa wo ha we ma adura ebetimi asiesie wo adura ebetima ma wanya hodene adura ebetima wo agina so pintin ene Zahara man capsules bema bi so wo ho a ne nkomwa na aye mmere ne sperms no ye duro ye natural herbs ane yakeka bom eye nubura ane yakeka bom ane ye de aye enti se na upedura ebe boost sperm count na aduro na ne Zahara man capsules bema bi so wo wa sisi yale hanadwene sisi yale ama ni ntimi mu adwuma wo mpam sisi yale ama adwuma oye ontimi nye sisi yale ama onama mesem ama ne hunu ene bre ana wo hu uye bema na wo sa situation we ma me kanfo Zahara man capsules ana dia ma udi ya ne sa obekọ herbal shop pharmacy shop license chemical shop bia ebenwo uduru ho a wo pe Zahara man capsules uto duro na de num toatoa so because aduro no eye natural herbs na de for Zahara man capsules eye waduru na umre ye na waye wo mpam ni nyina no me say ebeyi ni nyina ade afiri ho ama odafo me say ogiafo number si so twa mo screen no so ebia na opeye nno yi bia ton anase enchechemu bi wo ho wo de frɛ ye ne abeje wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248
56 93 35 yɛdura ɛyɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛyɛ duro wɔn so a ɛboost obiara immune system abira wato bi anom ɛsa yɛdura ɛtu infection biara sɛ bi te sɛ gonorrhea syphilis ɛne yɛdura ɛyɛ Zahara man capsules ɛboa bɛrima bia ma na gyina so pintin na yɛanto din wa minute bɛrima yɛdura ɛyɛ hindi herbal mixture ɛyɛ do wɔn so a ɛboa obi biara wanya esikyire yaleɛ high blood pressure malaria fever ɛne typhoid fever yɛato apete ɔman mu herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ɛwɔ Ghana ha na ɔdɔfo pɛyɛ do bi na wonum aduro na wankasa wobɛhu sesaeɛ ɛwɔ nipadua mu na wobɛyɛ adanseɛ afrɛ yɛn abɔ yɛn mmara ne sɛ Zahara moduro no ɛyɛ medase ma ko papa me nso medase pa enti baby yɛntoa so baby sɛ bɛma yɛ ɛde nkora yaba wɔde wɔn ba yɛn so abegya wɔn magu so 30 cedis no wɔde aba saa 30 cedis no wɔde ba ɛyɛ na yɛ na wɔtwe daily anase ɔde ba brebe mama tama no send 30 ne de ebo a bebo so me na mente ne nka anti afia bedu we bi no kra de 3 months 4 months o fra na on fa wo call te wo mu a na me de ne be call woman right mama mo di awale asem eno de na me bisa wo ho but ne ye duru ba bi a o call ya na okwakoye ne mpena ne ho ade enti wagya wo ba 10 years nko a ewo fie ho a akra no esoa ana mekɔfa abofra no mekɔ na me di abofra no bae te be de ne bae no bae no mo bɔ na mane na ofrɛ me na sa de na mbefa abofra no na se me bae se na mbehu abofra no mani anje anu nti na me di abofra no aba me nkyɛn na se meti ma hwe ho nti na ma befa no enti anu se de bufu wo wa be 4 months wan frɛ ye biem ye frɛ na won fa ana me bra ya ta fe du abi me de no ko woman right ana mo frɛ no to mo frɛ no no o frɛ no bi sam se me na me de na akɔ woman right na me se an e dey problem na me se o mo me hwɛ mo frɛ no ana se an so nu se me ni ahoden enti me de na me de akɔ se bra ne ensiesie ne wo ho o ga che se ni pa mo ma adwin se me fa ne ko no me ne ni pa nya ye ni mu nyansa enti ta me me padia me ko ya samo no next kana o de be lole fa ba ho no o fa nsa na me fa hwa mo fra no me nyansa pa se o disca be ba en wo hwe ya ma de akona lorry face ko de aba enti pa we so o ka so bi ni mu nyansa o ka sa no ampa so wa ma ten microphone me twa o kwa be 3 times bi na me se anya de obeba na wa ka kire me ni ana ye twa so ta fe de anu echi na fe o ye ni 50 ebu ha 2 months 50 nkranum ebu ha 3 months mama ebu ha 6 months kura no na be man fa ka premai wa bra wanye ska akwa ye oba ba ko no da obeba no obeba kromo no oba yi ne botu koko ase ba yire bo de kakra no de abeto kwan no afro se o de de abeto kwan no ho be fa no obeba fi mama abetia okọ mesenu enu anu no o mo no obeba na fed was afre no asa no 20 Ghana ya no obeba no ya no obasa no obeda na oba magoji obi nchese dan meche menye nchese dan ya kwaji asem na bisa one divert oh ha da no so ha ai me say mama what if 50 cities ni 30 cities ni na but 6 months ni ade no so wasan be yie no wasan ne wo beda wasan me beda mama wasan no beda ba chi wasan me beda baby mama be man say no beda wasan me beda wono beda we say o sha condom why your family planning when you menopause mama me bisa question yi mama raw no abeda na refi so betimi anyam enkrant num on feel why you ho ade wurade nya ama brem anti to bo ansa na me bo yefu brem ansa mato aso enkura num nya ho ade de wo fasati we mu abosumi nsia ne abosumi num ene abosumi miensa 50 ne 30 cedis no bema no a wase akwakotena wo ba so akoye ba ne ho ade no ehwe ba no ba na wasan bie mama no me dase yenkwa
Ernest Herbal Industry, Ede Enipa Abedjama so Ernest Ointment Enie Emane Mema Stretch Marks Eseni Pedrianum Sawodian Aya Pimples and Abema Ushevi Viana Chese Ayan Sawa Bebre Nantema Propo Afe Chicken Pox Num and Quadetu Kakawre Pompone Ebo Wanase and Ka Ewoni Pedriano Ernest Ointment Yedi Siesia di Pedrianum Emane Kama Emma so di Siesia Himfiho Emma Ode Pwani na to asia kama Ede my national shrine we obia wutinwe ne pura na pura wutinwe ne ntimi mfu ya ye brenya sa no am ene na Ernest Ointment fast sa wutinwe no ebefu kama brum ama wani aje ho awake natural capsules ezu firi woro makache ma ne mema nyina obia etimi enum bi enuane no ahodo ahye mu mapa eno ti ya dane data no bi na emo ama immune system no enya ne naso ekotia enemu mreye na fe so kura no wo bibia prostate ade ahyase bo nkaye eno ti wugu nsu ya wote ya ema watenka na ate ko akira awake natural capsules ema ne memene na emema no so memene bim eno ti enkran okanshi drug lane ubenya bia fei Kingswalk Herbal Repash Herbal afei Tinatet Herbal Baseline Pharmacy Nisi Herbal Rich Joes ho nyina so ubenya bia to Kofodria Gabson Pharmacy Delight Pharmacy Drag Right Pharmacy afei wani aka ho biem so kumasem wodo wani bechem ewodane Herbal Misi Herbal Kolenank I have me and afei yo. Hello. Yes. Good afternoon. Afternoon. Yeah, Virgin, I promise to say, you do. Boko. Okay. What you know what to say? Well, I don't know you. Well, you know, dear Hannah, maybe some way. I just Yamiad Mohoye. So, I'm saying. Maybe I'm in it. Only dear Hen. Only a minute is here. Okay. And see, when for Sia baby, the only new hobby more. Because I say be a minute in the hobby. But only now, so that you're 10 minutes to me, never be one. Okay, more but in your net here, and it's a woo free, baby. I want a bad year or your year. Near woman say. Nanka or a but Nan say, you know. Maybe in the Casa, simply I'm a catching be an on fat. You know, Ama, men call the review. Okay, me pacho Nanka, or your year. Why you oh, make me think about me and one day. Ben pacho, the only TSC and why and one day. Baby. Bra, Matis, why and one day, and I can't cry. We went one day. The same set to now. What go to the trinsa? Okay, until would the offer man one out to one trinsa. Sir, you think, sir? Mama could make a say. Nana make us say, Papa. We show program. We show program. Papa, you want me rough, Hopa. We show me also what say many Mama course and I can say answer you show program power and I will hear me say Mama, Nsem Nsem is a bet me a shiana. Oh, baby, I know what's a sea and me where you mean you play me pain your bush. I will bet me a brain or baniatna say. Oh, me pacho. And I can make a severe mammy, they say a week. And a week. With the funny, my young funny say, Mammy, Dana me who say, me shed you do any that say. If I told you in a week. Yammy Aduma or in a week. Okay, me that's pass why and Sama, me name wom, your messer when I say, we'll show your program, ye dear. Now, what the wash and a swamma me. Now you're to me to you, what aroma. If I tell you, I say. I Akoma 87.9 FM and until you do any attending cano was imitation program pa. She said you was showing a pay dear or no to me or who dear to me ya pa
nti sɛ de etie bia no ɔbɛba paa ne nyinaa paapaa soso ama to aso yo ɛno nti ns herbal industry na mekɔ so a ɛdi wɔn nipa no ho adanseɛ ɛde akyerɛw sɛ baabi bia yɛtɔ nnuro ne abibiduro deɛ yɛbisa ns ointment fa siesie wedeɛ no fa tue de pu na sem na fa ɛsrasra wo tiri nnwuma ne kama na afei awake natural capsules no yɛno nom bi ɛnɛmmoa ɛma nipadua mu asrafo no wɔn nya ahoɔden pa ɛnkotia yadeɛ 0245 079915 0245 079915 Mobile Outfitters Ghana ɛsoso ɛwɔ Kumasi ɛnti yɛ abɔmɔden ɛntena hɔ ɛnɛ sɛdeɛ sika ho ayɛ deɛ no laptop no ɛna afei koraa wɔ tablet no ɛne phones ahodoɔ cameras eye watches kyerɛ sɛ metwa ne so mmerɛ ana kyerɛ sɛ electronic gadgets ne nyina equipment ne yɛmfa nkwan na wɔn fa ɛnɛ abɛɛfo bumper CBA na wɔn fa nsiesie ne kama ɛmfa ma yɛn sɛ wopɛ phone case papa anaasɛ stickers papa ɛde adi dwuma no yɛ na do ani akyerem na sɛ wopɛ sɛ wo gadget no ɛkyɛre wɔ wo nsɛm na ɛhwe hɔ abɛsa fa wade a wɔnom se fa brɛ nam sɛ clear coat original ne matte fusion ne nyinaa ebi wɔ hɔ nom a wɔn de femfam phone screen anim ɛde bɔ ho ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛhwe fam a ɛhwe abotan so kora no a wobɛsan so afa wadeɛ Kumasi City Mall and the Bewan Macha Quine, Ewa Sante Mantem ha Encrying, a West Hills Mall, and a Fay Accra Mall 0541 144259 0541 144259 for a pet one edge or some. We a pet now you'll be out at a year when you pedrium a pay and a fence crano as Sabria, if we are say unity, one or so ever sanum, a cobasses as a brono egg, Jawabosum, now when I'm to 2 at the chia, we born matches and apostle and when I'm to 2 say yeah, and at the plaster one was so be by a friend of whom can hit patch. Yeah, but more diamonds and count their 1 with the 2 year was him, a bona secura away in Tempanua. Na etu ya biase e de fini pedwem eno nti se ye wayase na bosom ya so wubu nsa wote ya bomode aso bepe bie na plaster na wayase honom wa bie na de atare so kama hya wonta de no guso dwuma bia wode bia koso edi nam se ebebo wo ho ban aye ni pedwe no adwuma kakra heat na ebo ni nyina no na etu ya na se e de ma mese wo oledi wo fie ana se grandpa wo fie no ta complain ho na me wo a ya bomode ape plaster ni bi e fama ne bo no so da fom pa new tafo pebitom e wo Cab Royal Pharmacy, GB Lifeline, Willie Kings Pharmacy, Chris Pharmacy, Old Tafonso, Wofa, Kisi Chemicals, Accra, Farmer George Pharmacy, Palette Pharmacy, Ducat Pharmacy, Tribe of Judah Herbal Center, Takrade, Buakwa Pharmacy, AA Mensa, Cab Mall, Kendix, Chanek, Enafei, Knox Chemist, Ehonyinan, Ubenya B, Nawatom, 0599 991 149, 0599 991 149. Abaga for ne wo UK ni Europe ni USA Canada mo sha ne so enne wo no de tap send abapa sa abaga for no yem fan send sika pa fa ma do for no wo Ghana me so beti se obi se me send sika e na maami aka bia ba no wo ba Ghana na otwe mienu eti wo ba me de sika ese ne so no de abro me so long story so hono eno ti bo modern se ne de phone so aba fo kwan so ye haye ho sa biem eno an se tap send no wa download bi e de through App Store ana se Play Store na de gu phone so abre bia ne bre bia pese o send sika e de to Ghana ni account mu anasa wo de send wo do form e wo my Ghana no eno a ene se wa pia so e de afa tap send we transfer fee bia enim bonus ahodo okran so esan so egu akwam e de ma de obeye ne se promo code no bebo Akoma FM e de ahyemu tap send wonum say papa enonom 3p garlic mixture eso so eye do nwanwa wo mo de abadwama so pure naturals e na wonum e de aba na we nom eye garlic edura 100% garlic bibi fufuro bia emfra garlic nko na wonum atwe ne kroje me no mi enu nyina enim garlic eso emfa so eno ti abomodin so bepa bie na wononom wo ba wa fiti kro ne enko ye ema anase etwetwese e ba so kakra bi na twa wote yi a enka wom kyese wo wo haw e wa fiti kro mu nko ade a 3p garlic mixture abomodin sa wonsa ebe count de na dia wa kese ama na buru so akodo num nrobie eno nti na nse wonante meet mienu miensa na wakoma age hwim ma won sanka 3p garlic mixture afei moja bedi afurusa na ewo nipaduanum so a eye dro ya na mekamfo e de ache ugunsuo ntentem anasa ugunsuo a wote ya prostrate ho sensem nom ya abomode na wonsa enka edro bi ba bi eto nrobia no bisa 3p garlic mixture garlic ashenso de e na eda ho na ewo glass to mu a ehwe ho a epai 0248928824 0248
928824 Ribi biscuit aya biscuit nwanwaso a ewo adwama so na no ya na onom de baye na sade Ghana for air for motor se wani sa ukatire eno ntemu amoye stores ni supermarket no ya bomodin a epebi ne ton nam se woton ne kontempa ho faso no so doson afei awofo no mesrew se bi wo fie enkwade nso wo fie enam se we no eye aduane mu a eno nkwa woteme hwibi no wa me se ya tam eno nti bomodin ne pebi na fasi wo fie wo bodwan so eno a ena wo de som ahoho no kwada ne ko school snack no ya na wo de aka wo munu ane ho na fe bibia ko yie ede ama won bomoden sa wonsa eba kan wo de na fe M4 Foods Limited wa frɛ won mo e wo 0531 003892 0531 003892 o frɛ pe M4 Foods Limited ya wo de Ribi biscuit aba montren so no wo man kasa ebeje oso na eyetombra foforo e wadwa maso e de papa wo de sija so so etu bebre eyetombra o eyetombra bomade na won sanka wo de ye friend home sweet cereal lego mix tombra wa wo de wheat e money soya beans afra ayem ahode e wo no edo so papa eno ti ya bomode na fa bi esifie na mse we no esifie a enkwada edibo wo no manum tontonton empanifo so edi ekamfo na anopa breakfast no on se ne wo bia ni adaje career woman no ene business woman na do so papa na so da ne se bo wo si edidie eno nti anopa tutu so de ya saka kra bi fasi jaso mi titi awa bi pe na ya ready wa che na aso abusuamo ni nyina eso poku trading edum pampa so edum PZK wo bua ko fen so tano so ene atonsu home sweet cereal lego mix tom brown yi wo benya bi na wato 0246697358 0246 697358 Grow Fine Herbal Tonic Moja Dromu Super Dia na se want to me die what na se kakra bia na wonsa no 983 dia okwane na so a onti na ade betie na na hotwetwe no me yade so menti apom na sa so na won so akwa fichira wote hia ana se wo fichi kro no emma eba so na aburo so e Grow Fine Herbal Tonic me kanfo e de akyerem da ne da wo be no bi pa na boa ama vitamins ahodo ne padua no ahia no etumi ayemu ma afen so kra no infections ahodo nyina so ebesia no e de ama de wa ya de a afei ena ne ho eto no enum Grow Fine Herbal Tonic 0244 596 532 0244 596 532 Dawood Herbal Hospital enso enronie Sahwini nro no 360 capsules Dawood ointment and afei Dawood Herbal mixture capsules no ye de 260 yade ne sasabro ase sa pepepe and ointment no so eye adwuma wo kabo mu a eya wo nyina da ebeto ase tempa no a de amam afei Dawood Herbal mixture treat malaria to ase kura emwo no da ho na watimi adidi atibiare wo ya ba pemfo akwada wo nyanya mfirisha dumiensa anaso obatan am akwada no fo abomoden na twe ho efafiri ho herbal and pharmacy shop bia no ye bisa sahwini nro no na wonum enyi bi emawo 0201681717 0201681717 frepe Dawood wonum ebeje wo som nana ye bi ese brana spiritual problem ni nyina won hwenhwa no emfamam de wo betu kwan ne Ghana ye hikromu ayehye eno nto obi a pe ba bi de ti akofa ena connection mind fo eso so asode no obubu nkrofo fa so se yi a na wo de ne de he wo ma atwewadi he bibi nsi kwa watem boma den sa kwanto ho nkrata asem ne bibia no wo de bekọ na ye bia hwehwe wo honhom wiase kama e de ama wansa kra na mo no ahyase atum afa awade no ne ma nko ye yade nkro waton wajapade nyina e de ko yade wakodi moja fra edi wabrabo nya anase duabone no me ena da wabrabo so akona na ye bia kache na won hwe no sakra ne ema 0243 134535 0243 134535 Elder Dominic Kwabena AJ aya building consultant awobo ma de hye wo Ghana ne amano ne nyina wo bia enye japade elonto amano ne wakwada wo ne mu a wo pe obi a betumi age na die na wo de sika abesi ne so waje asase etwa blocks aguso akukuru edan ya wakoma pade si wo de ama ekuri so kama aya wiring kama ede ama wo a elder se fa besi ne so nam se papa yi wo kura ne mu die mu pa wo di ne hu ni akyese wanya basabasa elonti amano ne fo ne nyina mbetumi ede mu ho ato ne so Ghana fo so ekọ ede ama ye
kwan ensase alanga se 7 manso bia eni so ye beko elder nchen ne akwaji bi lake ekwan no so wo se wo mo asase eda pram so abrankese abontem edwoso onwe edwoso dwuna se trede tabuom wamase ho nyina no wo mo ensase a wo eton apromase enso ensase eda ho afe wo pe ensase eda kwan ho de filling station anaso se wo pe hostel dia wo se dompo ase aprabon edan bi si ho no ma wo ede ma de hye na mo de hostel eno ti bibia mo no ensase sem ena fe adansie ho nsem nyina no ye mfre papa no e wo 0277 744489 0277 744489 o Kumasi asokwa baby a Pentecost asafo no Makion Temple e wo no a e ho na papa e di ne dwuma fe asafo market block number K34 e ho ye be hu elder so e kira kwan nyame insha papa obapa ma sapon se one powerful bracket ni ete nka no na ye ne ma me baby say kwadwo duodu esensam no do so pa wokase wosane ne die mu agu a nkanya anya asam ketua enti nyame ya atomu a ochina na wotwe wo ha say live what ye nka no asere osimisho nua TV pa da bia mehwemo enti se de tie bi obeba na ade ba ko na ye mawreho ebra ye ne duodu kasa no no obeye tuesum aden a wose number da bia wo frɛ omo no wo frɛ na ne yire nafa wose wrong number to onya ne kunu no kra ne nkasa sa number no an ya frɛ nya bema no enti wo hu si nya bema no to tuesum eye ne ya ne na anya de wrong number there because anya hwe one ne wo ma enti so one ne wo ma de a ensese o ma no yete se de ase sabi o ya hoho bia na ase se enya o ba wale a na reho pa se ye ntime ye be kan wa se na be kan wa se ma yo mama men we say ye fan back o hema Esther birthday Esther boat or UK and then the birthday Esther nyamenshira no papa na ontene mu nche no very very beautiful woman na ontene mu nche no your birthday ba ko ho na you say Ismail menim say wayi dia ya fan bi ya fan pa say ye ene appeal ono so support same as Esther na ne ba no edi ne birthday okay Ismail enra birthday no fato so ma na ye mission no yankwa ye na owia enti ma me chetie fo nyina me baba kona na ya na Grace Christian service ma on say when it comes to our real emutia chire nkwala ma no hu na omuhunu no a ya na eye mareho na edu bebi ya na emu nsem no nso na ekoko wie bebi a akoko wie no na esanse duodu aka so bebenti me pese me team bebi kakra bi na me tu ema bi fo ma hwe maami wote ya sabio o na were ho a wodi o na woni be ma ewo ma na ekobasa nkwala na hwem no ebeye wo nkwa wo bed na ya pa ya ade a ya nti se maami ofre no kuna onya no esanse wo ba wo ne tie no na se ofre na wo fa kwa kaje so wrong number enti ni kuna one ne wo mampo afere so one ne entemat ontimi ne be ma npo nkasa na be ma na ka kaje so ebia baby enkola ne sika wo de me de beba anase baby nyoma mu nya anase bia se chese onte ne nka ba bia na ye wo oba na wo ye sa ma yemfa ne se senkani yim mpa ka wo ma ami na se wo busa ukupin se baby uri na wie enkola na kwase wona se wo hwehunu se obesa te bibia nka baby wo metena ha meje hwe se baby enkola na hwe ne de se be ma ye oya konfa metena ha ye one na kasa no ono nso timi se wo nsem na ma so owon nsem oni nsem oba na ebe hunu but the better me can say enye wo oba na wa ba chire no na se oba soja gumu so be oba ye mpa ye ni bibi e no no ntamti ye obefa enye na se so se wo hwese enkola na won tem no de se oye obeye fa na se ye wo oba yi e na nka obi eye wo saa nka be ye wo dana nti ma twen ka ni se diodu omra na ye nhwe kwan ya de ye betu ye na ma baby nso ne ho asoma dwono na abahwe ebeda ba akofo so ya nkura ma akoma 5 ya nti untumi ne obahofo nko ndwe no no so ohuna ma ne omra na ye nsim konwa mfa ye ntu ye de me dane se wo se wo hwe ye pa nti onim said o si tie voice na ma ko si nie
our source in there what say why serious listener just say onim ni ye betumi aye serious viewer enti omomode an omra aye ni yama. Okay, happy birthday no koma Angel Bewa. Angel Bewa enra we belated enra na wudi Angel yo enra no di na woda no na onwo no papa amfa program yi ni agro program ni ni Angel ampa abroje hefa no no aha de be UK pe be UK you can I what is a me call ho na ho no aha na yebu na ko ya na say oh ma say me play better oh say me play better and that's when I be share na na like like opti na no si kuma na da ya na me share je ma happy birthday I didn't share on tra wa share o ma nyini e ma me ye penimpa na mfaso bi e wo so bi ya no wiase ne aman nyina enya so mfaso wo Yesu di mo amen nana ewe fa ho be na why na de ko ma no efia akoma fie ha ye wei obie ni wa wanwade ye ni e wanwade ye so wo ge wo mo ma wade so sa wo ge se wodi ni ko ma angel wa wari wodi angel ko ma hwan nana ya wanware nana ya hwan na nware nana ka kire wo mo ware bi so mo da mo di bie bi sa wo no mo da mo di bi nana ya se be fa wo wade matiase bi sa so wodi bi anya say ma ko so ade nana ya fashion up ni ko so abra min kuma Samuel onso wa yi na ni boko Samuel wo de wo say adepa adepa be fi ade ompe mi ko di min ko mo that lumba say adepa be fi ade bubogu ma ko ma men chia brother ne oye ma doye oh na mi sha no Romain okay red of family free you do not be see ya mi sha red ya ma se mun kro kra kakra sa no mo so mo chia na mi nim se o mo hwa sa me tina ka no mi si abre e chia ma ko ye chia e chese di ne de o mo hwa papa bo bia di ye chia mo ate ye jo mo so Marco on say bema wo ko fa ma mi asudie da wa osu oni bi wo asudie da wo so wo se wo frɛ mi oso obeba na ba na wo beba no meyere ayiri mu die hia ayere mu die hia sese yayire a wo kai ana baako mu baako a eye bema no eye bema wa sudie wo na akofa ma mi enu o enti wo panyini ana wo ketewa enti wo ma ketewa gina ni gina ya enu ano no wo ma panyini gina ya enu ano no ketewa no afi na oba ma no hu se panyini wo ho eye je ba bie ma enu ano no menene wo ma emma so de wo ntumi ni ntwam wo wiase bu da ene je se mu tutu amana na mu je nkura ni nyina akogu na afi de montemo ye dey atete enti se wo ba frɛ na wo ba foforo kase wrong number wan na ma akwan number no eye wan number so be so be enye wukunu enye ni kunu number na wo frɛ eti wan na de sa manso twen no ade nsɛm bebrebe ba eye wo be ma no wo ye de kɔhyɛ wo ba nso ye wo be ma no wo na wanhunu ntotoye ye na nanom ware bebre da bia na sire se ye na nanom ware bebre ye na nanom ware bebre omo ware bebre no omo mo obi ehun ni position omo toto ni o mayi eti se na mema so omo be ware bebre dia ene omo san kwotete atempo no na omo nko na omo nkofa enna kro omo hyehye enuane omo hyehye da wedi aduane be ba besi wo aba beda omo toto fie yi eti se be ma wontumi toto fie yi a enkofa ma ne mo de bode so na munya ise mo dia to mo ano no ye na nanom ware ise ye na nanom ware ise omo ware ye ko hwefie ani ayi kokko ahodo mo duadua checha ma no a wo bia hu ba bia wo gina wo hu ni wo hwe
mana di kai ba ya no to me hwe wo mo wo so akọfa ma bebre dia ba begu so o so wo program e chan no okay so wa ma ko wa ma me di osuru wi sa akaka do bantuwa me de be wura me hwirim ni na wa hu se de esi ade ne dada nti ono de obeba ono awoni obeba se ti de ma ko wa ya wo busa ne se eda be na wo beba o se ne week na wo se de ye ne ya wada wo ti ne week ono na asa da ti me chan evangelist mama me shase bebia na kanse kana ye nana no ma ware no enne ye nya bibie me papa South Centresu na ye wode mo na meka South Centresu ni yiri no mienu me ka se me sister o hwe oni minua ba ko ja free eja kojo na o my dan she fifi me ma me panyini dan wo benkum so se na me ma me dan wo nifa wo mu mienu mu aduane di be sit table so o my diwe kakra no diwe kakra ne yen so ga ya langa o ma wo woro ni sa na sesra wo na table no ye nyina ye ti fie ba ko me ma me panyina ne ma ye be tan asense ana ma me so de e4 se 5 ye nyina ye wo fie ba ko odo ne kuru ya ne nyina ne se papa no a wono ye head of the family wa making sure say aso ge baba fi yan ko ntokwa wo fie wo ne why na ma me fo no me ka wo mu kana na fa ba bi ni nyi ni se eja dodu be ka kire ma me no ne tin se papa obetimi aka papa obetimi aye mama e ma bi be ma obetimi obi a wa sha na ba na frɛ dodu so ya e bia na oba no ne hwe fie nti oba ma so control but men cast a wrong lie oba na ma me ni ho no obi na waji aboso ko ba obi na akwati obi na akwoshi bidie e na wo be die o enti nyama bi sa na ma no ya mo hwe ni ye wo ma be mo na batu ti ko ba nyansafo masa o ma no bisika ko ma wo mu wo se wo nya o sana make no o na wo se wo bisika ko ma ba nyansafo bisika ko because area pressure be ba no e ba be gusu ti on pesa pressure be ba no na wo sisa de na no kwan na e ma enti eja dodu ye nkompi ya wada kira na awotwe ye be sraw ye be ma nya sebi nya ne ye be kira wo se wa na na me wa akra na wo jankola nu na 20 cities ni ya yi anya fe na me say da baba table no be da se ko kra bi kra na wo ma ne be 200 500 mama ebia na papa kan yo me na be ma me enne nyina wo so free mu nyina no me na ba na you di kan ware ne me grandma o me very close na aju fie na me na be ma shimfinfin na wait ya sere kra kwa and wo enya possible na me mama na me hwe bibi o o se o ka se maniska kakran fan start bibi me gidi se nka o de ma no o se ne sister ne ma ni 200 cedis o ti me de tongare ne ade o me gidi se nka o ma ni bia nke ne ya wunya bi mbe nka no so nsa aso bibi so a o ye mama e ho adanse die bi wo ho wa nka leto kwa akudie no o wa adanse die bi wo me gidi se bia ne kunu ne ba obeka ba besi honom me de me sere be ma no me ya na mo se wa wo ba na che se ye nipa na emeka nche wo se wa wo benti hwe wo ba no ya na menti meme biase one na wo se wo mpa ni biem kra pe kwan bi so a obeka che oba no anya ne ho nti ase so no mpo na wo hwe na enkra num mama na na mienu kra ya asem ketwa na num mesere eja dudu so be ba ye twen bra na be pass papa bi ka kire no maame no to oni ahodi o mama me sa dance die no obeka oka wi ye be hu sa maame no hye de ni ahodi bi asa e wo se wo de nkra num egu ne so ma ne ho mete ne sa mesere eja dudu ye twen nyame ya adoma ya wado so be ba ye twen no ampa was say ha Marcos, I like the man's composure, realizing whom he's dealing with. Thanks for your good work. God bless you. We Akoma from Accra, Spentes, Yame Enshraw. We have a more heavy. Family Remo Richmond. Martina Yachia for near her phone. I was your for Richmond Heba Center and a day equiaphone kun abejaso in Kwa a danson. Seminar a danson. Netu Munam Yawase. Na eboa ema eyawo soso efri ni pedua mu no ekuafo nkun ene ekuafo heba ointment anase ekuafo seminar no abusua edanso efri ointment heba anase heba ointment ahodo nyina mu de e kan se wo pe
honam ya waduro sɛ wakɔ udwa so aba sɛ wakɔtɔn nneɛma wɔ dom na nasa wakɔdi udwuma bi sɛ woyɛ banka woyɛ carpenter wotu form woyɛ masonry nneɛma bebree na sɛ wowɔ yaw wɔ nipadua ni mu a akuafoɔ herbal ointment ɛne ɛkamfo de ama wo sɛ wodware wie a na wobɛda a baabi a wote yaw no te kakra na fafa ɛsrasra hɔ mie twitwitwi so kakra no na wode ɛda adekye a wankasa bɛdi adanse sɛ ɛyaw a ɛwɔ nipadua mu no ebi ni mu biem ɛde akuafoɔ herbal ointment kyerɛ sɛ mena ne nkunom ho ɔde ankasa te sɛ maame no mo yɛ kua no tim sɛ ɔmo wɔ ahoɔden soronko na ɛtɔ da bi adwumaden ne nti ogyina ne sisi so bɔkɔ fie eduadeɛ sɛdeɛ bɛyɛ a yɛn so yɛte bɛnya bi adie no ɔbɛsɔre na sisie no wɔntimi ntinim afei wɔsɔre so ɔbɛfie ade kyia na ne sisi ne nti ebi kora no wɔntimi ankɔtoa na adwuma so ɛna Richmond sɛ wayɛ akuafoɔ nku de abrɛ mo sɛ woba na honam ne yɛ ɔyɛ a fa bi srasra so na dade kyi a woma asekan ne ɔkɛntɛn so a wontwa w'ani nhwe w'akyi sɛ wosi mu ahoɔden amapa na sɛ wokɔ pampampampam fi sɛ ɛyɛ wo na nka bɛbrɛ wase ama ɔtena fie no mepatwɔ akuafoɔ nku ɛto aseɛ de ama wo enti ɛkamfo ma obi bia a ɔwɔ sasaborɔ asɔbaawa ne so deɛ napɔso tutu no na akyi brɛ mu ni kyepe ni dwonku ɛnkasɛɛ no baabi a ɛhyehyɛ no a wodeɛ yɛ ɔya no obu asɔbaa no ne nsa bonsa akɔnkɔn ntimi ntinim fa bi massage so bonsa wobɛtimi atenimu obi so deɛ no ne nansoa no saa no anasa ne nanpɔ so saa no ɛyɛ obi wɔ hɔ obi nankokom na ɛyɛ ne ya obi sire mu dompe no ɛyɛ ne ya ne nyinaa no yɛ de akuafoɔ nku na etu aseɛ entientena ma honam yaw no enyi nipadua ɛmɔ so de owɔ tipa yɛ soronko bi no mepatwɔ deɛ ne ba akuafoɔ herbal ointment ne kakra fasrasa so na tena sisi medu ubonse saa yaw ne nyina ekɔ de ne honam wada ma mo enwemu abiare na honhono no ahohono so no wada roma ointment de kakra sasa so ebro bi na wa no kra na ne nyina awu enti ekamfo akuafoɔ nku de mo obi bia sɛ ma bi ensi ofie ne ntu honam ya ase ya maame no ya papa no nkokora no bonsa de kyan ne kotodwe na ahohono ɛyɛ ne ya na ho ayɛ ready saa ɔyɛ ɔsimi kotodwe ɛna mo ntimi mam na mentimi nante ɔnante ana ne to ase ɛtwe no saa ha ne nyina de akuafoɔ nku ɛna etu ase abusua hyɛ ne nso saa ɛntena sensi ukwan utia saa na ukwan akyi ɛyɛ wo ya utimi so akyi bramu no etutu ankasa ahotutuo bi ɛwɔ nipadua so no ɛyɛ akuafoɔ nku ne de tu ase yɛ wia na honam a yɛnsere ntukwan nti no wapɛsam na papa de adware de okala ne beto so de beyi nsansan de beyi ekro de beyi dwi ba ne nkrosa afiri nipadua mu de beyi honam kankan e de afiri ho no eye akuafo herbal soap eno na odi dware a ebrewe de no efe ne se honam ani nsansan na se na atu ase na ma rede kama ma odi akofra wontuma papa bi atwa wa mu akodwabo bi ase am ya kanfo already enti ama pimples nje wani moso won se etuatua onom sa na ye dark utia na ye kro ani ni wa na ye tum ne ba bo se bia se kire me patcho udware wia fa akuafo soap ni bi ebo nsuom na fa twiw nsem mane nya huro na fa srasra baabi kakra na adena ye no se de be ya ebetu ase e de amawo de owo akni nanim no abom pomponye no anya pimples no so ahu na de ban bonsa nanim na fuafu asa bi wa na no na hyehye nsuo na ye nsa mesro akuafo eba soap ebeboa de akreda ne kwa achi de wo yi ana ne nabodwe ase ensani ne bia to agu ho no ma eno a entimi ngu eno so a entimi nkọ amo obodwe ase no aye prekesen wudi blade ko na chicha atwamu a ubonsa kakra na adane kro ewo ho a na ekoche se emma wabodwe ase no enye smooth me pacho ma monsanka akuafo herbal soap na emwao na ntu saa haw ne ase emfamfiri ni padua nim me pacho de ekro adrodro ne ho se Ghana map na South Africa map no hia akuafo herbal soap me so ma onsanka bi obu ana wa mu no utim se ni nyinara no aye bibie wo ho na ekro de nkabone ba nipa ho pampan ewo ho saa na owura baabi a na ayate nka obu okra wo ne bonsa ho na aya asem bi untimi nwura nipam fi so ho me ne kankan no enye mesro mansanka akuafo herbal soap fa dware na enyi kro no emfiri ho de ahokeka ewo ne widie mu dro dware a no ode afen ne morura to ne wedie so obedwiri ne saa
se nye nsuo na enye moja na enye mo na ba ye mo a na che se wo hia akuafo herbal soap no se de odi dware e bewurawura pause nim a check nneoma e wo ho na yi sa ahokeka no e de free so e ye Richmond Herbal Center e na de akuafo nku ene ne samna no abedwa so a ebo ahonam asiesie no eyi nneoma boni bi free ho ana e de yaw no so a bete ni padua mu no apane ba bi akoguo enti se wo mofra wo ho na ensempo amanta frema ene kakawrewre ekro no musa no age mofra ya bosu tutu ontiri ho ebasa mofra no ho nya akono da bia enwemwa ne nwiwie bi agu nipadua no honam no dark sport bi tuatua ho ne nsa ho ne sere ho ontimi hu ade kro ekofa ba mepacho ofa akuafo heba so fa dware no dware ne sa akopem se sa haw ne beko efisa wo no na nneoma saa no eni ne redie ne ho eba ne se ne durumre bi ne akoye saa Richmond see and count say semna pa etu eredi efre se honamani sansan se no edamufu abaako pe ye fre na kuafo heba soap ena enku a etu yaw so ase afri ni padua mu atimi agira wo sisi so abo adwuma no eno so ye akuafo nku ema bi empa ofie ensa ho nkotofofro bia dia no onam no ne a kire wa yaka kire no enti ma wosanka bi na fasiesie fie na emoa o wana ye adwumaden pin do mu sisi ye omo ya okoda otimi sesisie no etutu no te so ye driver utwi ehyan anasaka ekọ long journey de owo sisi ya de kwankro no akuafo semina no udware wie na de bi ye osem na ye hura fa bi sese osisi achi na emoa o se de be ye sisie no ebedwo de owo menstrual disorders no ema ne sanka akuafo heba soap bosumi nyanson ye no na de huro ni bia sasra wayase kakra sa akopem se bosumi beso sa eya wa betina wayase ho menstrual cramps na every wo ma bosumi so awu na mane no eye akuafo heba soap na yedi tu ase Richmond semen control say ubora heba shop chemical shops ahodo na samina wu bisa anase heba ointment awu bisa no eye akuafo nku ene ne samina me so hye ne nso no ankotopo olebi ama me pre ni padua no de beboa won ya ka kire wo no se wokọ enkran akenso na naboachu benya bi na fe Christ is the answer heba eno so old aponche krakra cho ba ho eye takrade onsabeka bi heba shops bia beboa awura mu no eye akuafo nku ene ne samina jibi kofie na nsiesie redie no na fe ntu honam ya ase na timi ye adwumaden ukoto no na mu akon mu betini betimi anante Richmond se wada Roma o pasem ni mu nchiremu a frɛ no e wo 0249 186 845 0249 186 845 and that's 0546 840 846 0546 840 846 0546 840 846 eya Richmond Herbal Center efijasa sokore odi akuafo nku ene ne samana abedwa so a ebo ahonam ne tu yawase winu aba mpacho de besi na da saneso ya ba beto aso that's papa passion so se Josie fashion awie wono na ama me atade asha me dete Josie wo kuma se bom so ni meet me the sports no ne din hwe ne monti wontade wontuma ubi bia no hwe se wie obema Josie fashion na apempam dia ma emfa ba bia fashion designer papa ya ne ho ha na ne nsa no efe eye Josie fashion na nanim so esan tie Fred Josie e was 0243 433 465 0243 433 465 abrechime mo ba bia wo bia no WhatsApp no friend no na obepam ede abrel sanso na she's awie ono na ma me wegi asha saye me make up see she's wo Kumasi Sports Stadium on the Unity Oil no edition mo wegi bia wo pe bia no me pa cho say ye brace say ye dia baby ni nyina no o fresh she's and also obeye bi na fe wo dia ma eno nti bomodia na friend fanyu ni WhatsApp no was 0249 155 776 0249 155 776 one bavo ahum ka hit patch plaster me kwaso abon wo dawro e de amount se
eye plaster wo mo e dia ba adwama so etu eye obi ase e de free ni padua mo ba se wo fichi kro no e ma wo yi ana wontimi nya adwuma ya no abomode ama nsa akabi arthritis ya de ebra no ma wa poso ye wo ya na pagya no ya na wa ma nsa ka plaster ne bi herbs e wom cinnamon ana fe oils ahodo ni nyina so ebi e wom akakadro e ka ho no tie bo adwuma tempa no a etu ya wo ase e de makofo dua ya na do ni achem e wo Eastern Chemist, Chris Farmer, Mikado Pharmacy. After that pharmacy, Begoro Pharmacy, Drug Right, Owuskobi, McDowell, Afe Max Hope, any Medicasa Pharmacy Limited, Ashama Ekus Pharmacy, Create Pharmacy and Koko, Yankoma Mercy Information Center, Osino, and so Kwampam Pharmacy, Kumasi Bra, Akoma FM, 0599 991 149, 0599 991 149. Bell Park, just perfect. One more hour paper tissues, afe toilet rolls, kitchen towels, table napkins. Ya nina nyama kama pa. Toilet rolls no for bisi washroom way. Na use ho one ba. One man ya bi use afe kitchen towel no kama ya disi jade dining table no so ete paper. Ye wi ya side news yom ese chi mu biem ne asahata. Ye tumi asade ya paper biem eno ntil tokro eche pa. Ansa na wasa atofo from packet tissue no oba tan no kwada ne ko school na pano a Fabi John mo kwan brano na ode asiesie ne ho didi wi ode apepa ne sa kama na wankasa nso wo de bia to botom ba bia na mbia no na eka ho ya to bi ton nam se e ho faso no edoso 0551 144400 0551 144400 Health Alert Clinic, Let's Go Herbal. Woman Ghana share one maja basobodie ewo also yade ne kon ene na yare semom Health Alert Clinic. Enunti also yade no achere wo so na wodi achinchini a wunyanya no aduro no se fabra na wo fa herbal any organic product ento ase efamam prostrate ho nsensem anase typhoid, bad cholesterol, go no syphilis na mu ya ensayade hodo eka ho no ne nyina so wo mo etu ase kwa emabiem na de na hotutuo no aye chronic ya chese aka oso anesa wote ya ewo usisi afe wonkase no munyina wote ya wa wo machines a wo me hwehwe ya de akira kwan etu ase madina ka so apokuase ashama ene takrade nkrabata no ebi ewo ho 0242518893 0242518893 ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. ni mobe show asiesi mane mema wafo amopa wo na emfie dudu ni akire no awo ho asem eyede ama wo kra de ebi awo pen so emu atwea masabre wo ba no wanyini wo ye be ma wo yefu abadwise wo ye ba so akese wo bu ni nsa ne sa na so ya awo ni biem ema ya Doctor say brain won hwe nsiesie say free ba ana bema ne nyina da wo benya no aduro na fe awo no aba ama monije awie paye yade bebre ana doctor won ma bre na yare sem nam se abre bia no wo mo esua de e de fa yade e na yare sa ho e de ho akwankyere so egu akwama no nti enuane no de odo beka waduane ho e na fe so kwa de obeyidi afri mu nyina da wo kwa doctor baje bre acheche wo kama wo twa wo scan ayo lab na babia yade na ewo bia no entempa no awodi enura kukudam ayehwehwemu ade afa ho no wodi bi aka enkran hye no so se etere ya wo doctor e won kran ya wada e de kope memene da bia enkran for doctor ba monchen eno nte kwame nkroma circle photorama babia goil filling station e wono a wone Ernest Chemist e na edi enhwe anopa no so na doctor pani no atena se eno nte won kran ya na wa hye no so sa e de ama ekumase ene ekumase atonsumo na ko junction wone adanse rural bank ene enimshem 0279087687 0279087687 Eve labor pad pada ma abatan kama pa nkankan mo a mo awofoforo no wei ene pad no a kyerese wo wie pa akire nsiesie no ne ade ne nyina no ye behwe ne ade asiesie ho kama abra bia no na wa ye rese eno nti wo ye ba pemfo aka akra bi na wo kwa wo shop modern Saudi Eve labor pad ne bi ebeto nuam na ode akọ kama 100% organic eda moton ne bonso eda form 0302224843 0302224843 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center every Germany, USA, Spain, USA, and France and Canada and one makradi bi efraba Italy ne Denmark kina one mashada kwa ekwa cranium edeba wo man Ghana mom eno ti adan bi a wo na pe wallpapers diesiesie mo say TV studio and say FM studio office bia ya na do ani achem e Alaska Star Enterprise free wallpapers koka bed sheet blank curtains original curtains bar
TV strips light epoxy chemicals waterproof chemicals and stickers ahodoɔ ne nyinaa yɛbɛnya bi atɔ ɛwɔ Alaska nkyɛn sɛ wotɔ ne baako anaasɛ wotu ne dudum furniture mu ɛwɔ Kumasi Adum Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank no nkyɛn hɔ a 0268 419 596 0268 419 596 Quick credit investment ebema obesia eho dwo ya how bia eni akyirem eno nti de opesika se baby abosomi yedre ebia na emergency bi pa to afomo wo hia sika ne manum ya wo to ani baby ensa eye quick credit investment opedwetre e de bia adwuma anasa wo pebi de atere wadwuma mu a quick credit ema obesia wo mmere ho na esi ho ewo from enoa eno Ghana card 0302 200390 0302 200390 mommy Nami ensho amase one pa for the tin kano yanko na fe yentwa ye homresima ne emra homa no so 0322498035 0322498036 0322498037 no dewra so otu yen ye frana ye nya no the dewra no for so ya no nya no se ma papa me je me dan oyire tam aso me ma no wo fia ya no kan be 1 week anajo no buy oba me kukuta ni machine no fa nyama kakra and o de buy to oba no say no be ya lala oba be 1 month and do 1 month na me de wo abofra no no ya lala ti okọ edwa so okopan nua ti okopan a obefie afi edi mi kakra no afi de okọ 3 days 1 week na so ade na se okọ a wo me fi to lo fe no na to de bia no seska entina oh yes sir na me see you enti anu na fe de na enkoye top money ma oba frɛ na 20 Ghana ma woketu ahye dem dem na ekoso enti da ko na me frɛ na me say dem na say o genesika enti say ye first kana madia yentu na ye ya tra dem no etwa 1 year oti dem wa frɛ na won neska o hu no ba ka chen papa no enti no frɛ na o fa ana so ye tie wa be pam nkrofo eju omunye na gufie abonten temizu ntrama papa ne meyi menya mangu abonten ansana mako ento ono so na obi ama ne kokofu ho ejawum wetwago ntime ma ne yembetwe na yanton ne fentu adaneka na ma me fa me mampenifo 12 years ne 10 years ana me no mkoe je ko du ona ekura bi tiase empepaden bi na branti ko pe wa problem de apoto vameju ibi e dia sim am sina ha na ote ote ha na ote na ono da na danfo bi nchen enti maba ne don't me fa me nkoda na danfo no ho no anfa nso ankwachi na danfo da bi na me se okay enti adesai ma me hwese bi me ba beda da me hu ase moto abesi wo na fa wo ko yo to ko keeping oh anu ju ya suwe minimo bia so ha na meyi amaba no wo ko keeping anti sa na odi tie kura ha ana maja yegu kurom ana kwamode yen me ma wonko ento me ya te sana me ya shimi sana be ya obozo oh mama me we can see o hucha me no me ba no no na baby na ba na nya boso me sen na me ba no boso me no ko me nsa ora me jan kom ono koye mama man kama nenguso dani mun tontom metime bayu na me wuja mo sa na de chin de de che pe me sole me sole me ya un ba pe na de moto bedu ye me ko na me se me ko back o ko back ejuma me se be ye no wa be ye ana o ko back ana lele fe na me de ma se fa bra na wa be so ejuma ana o ka se sikano me hu na me tutu ya ana me de yes kana me de sane enti man kasa ana me fo kana me bai me ba no frɛ fio ba ko ka chen se aduma me ase me mbenye ne ma mbeye enti me ko no ona be du pe obayi nya magwa bonten me nko na ma me so nya botre
to ma me me ka sa ampa be ma ne bae na no mo ba ma me compre me chere ma se no so chere ne de na ne ma me se de oye no wa nya de se wo mpra kra baby a se de na wo ku jire na ba ne de eni ko se uja ne ho e so ni kuro no so enti wa nya de ana e kan ya na me se di na chi ana e kutu twe jen mama na e so aye ki abako 4 million na 4.5 ana mama ne dia de ne so asika no e ka ho maye ana so me ndi kan to mo ye 20 say ya van fo kan ko na we discover sane dawa no na de so asika ka 20 cedis 20 cedis say fan fa ka ana ye de fa ka na e baye ya me de dawa dan wa na hia me afa de dawa san fa ya mama sika no ku afa ni nyina mba o na me say na de baye so de half oh and my friend me say I don't now this can have ma also obesa to petrol na wasa machine so ni ska to machine echi na machine say ya o de sisi and to say to afro ti yan samra ni ya meso nti man kasa na fe papa yi mama gna se me de aduan betuo na me fun abele papa ti me o fe be ma na nfa nti me so na be ma no odiegu ama na me hwe me ekono na anu nyan to ana me sesa me nyama kakra na me fa me ma no ana me ba me ma me ho e wo mountains nti mbedu e me ekono kra me kra no ana o ma me lele fe 30 cedis e fa sesa ne ma ko ya kodista ya kra se ya kodista nti o ma 30 cedis fa nko no be sene mo mo wan sene ye ti me ko tu wie no na bisa se da ba na me ba me sofa se wo mpa dan pa ana wo tu adan ne kaya minti me betrem ama mo mpa mo me ana me kasa do ka ne se o de nyame ase se wo mpa mo me na mia ma fa me nyama ana mo sa enti me tu wo nyina no na wo ye nya nyama se sa me nyama me da se me nu wasam na me ba se ka cho se me nu abre machine ekuta no me fifre wom etu di ye aduma pa me she wom fabre me ana me kasa enti wanfi mama boy ya free biom wo fra no fa na last one akono ni payale mama yi so bosume ese ade tonu so na me de ne ko bosume na me de ne ko afa do e bi me fra na no bi san se wo ni anu mo ni wo ni anu na no da wo akra no ni anu na omu se wo no mo hwe o mana asema na wo ka no wan ka se bi mama akole timi ko da hospital bosume me fra branti o fi me na me no anu abo am na me yi na ba she ba fu front chain o ti salome se se ameka se o wada so ti salome o ti salome within the baby free Marco yeah mama mo mabaso ujuma pa mo yede bo asante man na misra mo pa akwese wa taxi driver ni ni do abre po jansen so na Marco ade ba ko se se no so se yo ba na nu ontia you say action speaks more than words to ku afumwa na ne ya o de se se wonu no ho a e wo to jama ne ka oh eni kwa se na I was all requesting that we answer what Jamanaka. I was in a pass the canon. And the catch was about your name from Mamadia and Albay. If you any request to be said, Miss Bank, say, when you know why I was a Maku, Jamanaka. The Marcus asked for Yamuti, and it's a man be breeze, Ompe, WWD, she said, Boy, many be Timupa. Omani or Barnett, Nabraboni, Yano Pimas in chain. My Nika, so pay a Mumpebra be Abbey, and no motive. Eti me fo amano so pa memma no boni abo mutiu nyame ensha o papa within the baby free Obako Mira na ho a champo prophet kwamo highway asujinka me amakontana na yawo wonu no kene sadana yo mo Amsterdam banana wamfukwamo nkubunsha omwate obakota zumchiao na Obako
yɛbɛsrɛ so ɛmaa no toro bi a bebree ɔmadwene mu no sɛ wode bɛrima koraa ɛwo na wɔyɛ ho adeɛ na hyɛ bɛrima nkoyi a ɔde wotwa soɔ so ɛna wote ho ɛna ma wo baako ɛna ma ka mmienu wo so wo kyerɛw wo so wotu wo kyerɛw wonyɛ adwuma onyɛ hwee biribi ada bɛrima yi so duduro bi ɛma no ɔmonyɛ adwuma no mfa mmoa na ɔmonya ahyɛ mɛhyɛ na nhyɛ gɛ bi wɔn fight wobɛsɛ wo bi mu ɔte mewu akoma ne masɔre so am sɛ wo baako a na wasɔre so wotu ɛkyi ntasue ɛna wo pɛ debia na wode wopu ntasuo ɛdɛn woma wɔnom ɛnwo bɛrima no mene wɔma kora ɔbɛrɛ bɛbɛgyina ɔkra wo mommy is the best mommy the whole world and they are kimono and they are so timu bia doctor biota doctor Sempofro the bia Sempofro tell na me mommy me maintain ho ase wɔ nneɛma bi ho yenuanom ma yi ho because only be ma wo ba ku oni suban a oyi kyerɛw mienu oyi kyerɛw miensa oyi kyerɛw ɛnan oyi kyerɛw ti preku num yi ti bo be ya wo te ya ti ya wo mo ma ne nyansa adai sama kuma ku num be ma wo betumi aboa wa sebi wo mo yenhwe ba nso wo pa wo mommy wo se sebi wo mo kyerɛ ye no ye ne ye wo te ye ne ye wo dodo wo sikani ane matwo aya mama nyesa na foma betra se bia me kasa ya mo ba mo ma mommy so nkasa mo a ya rete se dia da obi ba se wo di betra so se wo yi sika bo aya o pesika ya na yire ho ade wo nya bi na ka ya hu se adwuma no empunti obam na da bia na me ne wo ye no won hwe me na adai o be hwe wa ka wo no mu ye nu ko hwe o hwe so awo e ma hwe ya o edi da bia mo ma ne nyansa mo betra fm mom yo be ya na famu de enipa no ba kora betra aka kora na okọ na obi ni wa e de na obeye no nka wo twa so a na nka so wonya homede kakra na wo mienu ni bebre ni sai na me fan se be ma ntime nhwe ba oba nso wusu ni bia wo ni adwuma bia wo de nhwe no esa tem bia na nkola no na mo ha wo mo akola nso sabi won ntime anhwe ni ya na ne daate no wo fe be wi ase o ti pa fon bla wan fa fon ama na o de awo so mommy money na me adwuma na me ensure papa eno na ne de ne twato abusu apani sami e champion ye krado one later wa ha shares paper wa ha team ni nyina obia aye krado aye de Akoma sports to aso yadam nyina ase ama monity a de she o do batete me abrabo mu the station with the best music. I love the music. Akoma FM.